Go watching no soon. O maame akofa lawyer me soja me ni bi akofa bi se miska nyina aloko abema nsem. What a word huni bali Nhyirafo. Sumada Roma. Mo so mo ame na mo ma me lawyer ni bi se be ya me nsa ebetimi aka misika. Msiremu. Asem na kosi sai. Me ba mo chew enna yakoso. Nya mo lawyer ba me so me nya bi. Asem so mo ye no se o da be ma no esa akonti na kosiara adwala na wochie ena yebesa akohia tom sa ndiko na wochumi joda we na wochwe mpacha yebesa akotra asem no so mpacha ani so oni lawyer kwa lawyer ni Nyankopon wate mpacha mati se ti bia be obi antimi nsese why mpacha mati ndi ema orenho mpacha mati na je ma mensan kan na fedi akosi emfantu atifo ina animti eno nyamotre why mpacha mati ma mento ande kitu abi e ba ya to so why mpacha mati okay yebasa sia Mosa wafo we adame hu mu bia na makai ka no e frɛ no fansa betumi komu no adua ya herbal tonic any adua ya malamix ɛna mo ya ware asotwa Ago, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap under running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868 or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners. Ago, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap under running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868 or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners. Ago, good people of Ghana. Here are some safety measures. Na me ba ye no so. O de ayi pa da bi de ma me se ni fanye. E ma no obi sa me se ni kuta fever oil ni bi na me ka se an. Rotation oil na fever oil. Rotation oil. Me nim di ni tin. Ba chena eni bi so na me di sram. Wada na e bo ba ya 12 a o tina nya wanda bi obesu sa. Just me so ready estate me di na na me ye powder ni di manem no. Na me di fe ayo ye no so slasa. Tisisia ni ho ato. Se de na o si na wa nanti se de na o si yale ye na on di mi nanti bi mu. So me ye we na ai wa no sale mpachi da bi. Wo so re di na na ne ho nyina wo so sa. Tisisia no e pese ehunu mane nanti na me hesa ampa se na bi obi abehun sa ampa akwala no ampa no nanti mpachi wa nanti lego kanga. Oh, okay. But when you win the first time, we did come back. Me ba anu last 2 years kora bebo. Na ya tumi bani tiri nwi na. Obi di ni ko jisika duro. O aboasi. Me mpena bi no. Na nyew na akọ nhila no. E pa cha ya mia. Nti sa atem nyina ya na me kase me kan so ya na me ntimi nka. Kontimi sisi ano. Akwala no so ho.
Empacho, can you favor any diabetes and we can protection. Psalm 91. 23 and I'm about 23. Okay, yeah, okay. And no, I did me ban. No, said the name who mean Natiana attention see family, said me who send me a nipple, send me a deal, but to see I'm hard from your calendar so hard. Sisia na so call or a nyamboa ene wo free happy so ko nhyira ho me be friend na eje na okwa na ono ankasa waka no akoka ni se ne oba ya me yema mo a e ma sisia hoto ne bibia aba me ba to me ba so no unje me hwe be sinde me bibia so unje me bibia na me da wasin pa so nyakopon won sra me nyina na me fam se ayana me kase de bia me kase Nhyira FM eni ho a me busi afo ne ko me Nhyira FM me busi apeni Nhyira de me pese oni omwa kasa ebe kwa kasa se ya oba ye unsa akwala na mo susu se bibi baye no nti me ye nyoma so de ma na mo ne akwala ni na wisu ye baye a friends baye 2 years money yem fan se baye 2 years ade no hwe anya akwala no nti ese okoka e won hyila ho pacha me ko ande won awa ko ne alumile program so ese woko na me ba ye no so o de ayi par de bi de ma me se me fanye e mana no obusa me se ni kuta favor oil ni bi na me ka se an protection oil na favor oil protection oil me nim di ni tin ba chena eni bi so na me di sram wada na eboba ya tofa o tina nya wanda bi obesu sa this me so ready estate me di na me ye powder ni di manem no na me di fe ayi oil ni so slash na tisisia ni ho ato se de na o si na wa nanti se de na o si yale ya na o ndimi nanti bi mu so mi ye we na ai wa no sale mpachu de bi wo so le na na ne ho nyina wo so sa tisisia no e pese ehunu mane nanti na me hesa ampa se na ebi obi abehun sa ya ampa akwala na ampa no nanti mpachu wa nanti kan oh okay but when you first time me di kan ba me na me ba hanu last 2 years kora bebo na ya to me ba ni tiri nwi na obi di ni ko jisika duro ko aboase me mpina bi no na nyew na ko nhyila no e ba ta ya mia nti sa ta me nyina ya na me kase me kan so ya na me ntimi nka kontimi sisia no akwala no so ho empacho kanye favor any dia bia say we can ya can protection Psalm 91 23 na I'm about 23 ni okay yeah okay eno na ade me me ba no na se de na me hu me natiana attention si family no se de me hu se me ani pose me adin o ba sisi am ho ato me akala ne so ho ato sisi na ese ukọ o enyambo a ene wo free happy ese ukọ nhyira ho me be friend na eje na ukọ na ono ankasa waka no akoka ni se ne oba ya me yema amu a e ma sisi a hoto ne bibia aba me ba to me ba so no unje me hwe be sinde me be bia so unje me bibia na me da wasin pa so nyakopon won sra me nyina na me fam se ayana me kase de bia me kase Nhyira FM eni ho a me busi afo ne ko me Nhyira FM me busi apeni Nhyira de me pese oni omwa kasa ebe kwa kasa se ya oba ye unsa akwala na mo susu se bibi baye no nti me ye nyoma so de ma na mo ne akwala ni na wisu ye baye a friends baye 2 years money yem fan se baye 2 years ade no hwe anya akwala no nti ese okoka e won hyila ho pacha me ko ande won awa ko ne alumile program so ese wo na me ba ye no so o de ayi par de bi de ma me se me fanye e mana no obusa me se ni kuta favor oil ni bi na me ka se an protection oil na favor oil protection oil me nim di ni tin ba chena eni bi so na me di sram wada na eboba ya tofa o tina nya wanda bi obesu sa this me so ready estate me di na me ye powder ni di manem no na me di fe ayi oil ni so slash na tisisia ni ho ato se de na o si
Sakina Ibrahim or Baha was so be nam the just I want my ears are open to listen to your headphones. My ears are open to listen to your earphone, teacher Adanko Nesia. Naje Sikapa Mokoba. Ana Moko. Adumo. Mami akana kusem about the some prince and ye. Na say no what dago no so nsem na akosi san. Aja ya chat here for mu tie Nhyira nyina na wo hwe Nhyira TV nyina so. Asem ba ye emsa na mo bi obutu ye tu ho na Awurade adomanu na ye court. Na PMO tie adwom no ade asem no ahye na otwemienu nti odowura no call remand. So onko abakokum na nyame ya do na otwemienu no. Ibesa ahia wo court na asotwe bi obi ano. Sebo dia tudwa na mama ka say yemwa no ni lawyer na make ka chense empose oni bia ni lawyer ni Nyankopon o waja nya dia sem no beto jeje mu da enokre omu ntantia da yesre Awurade ka piem na koma say abranti re konfa so ma mi waso ni dua so ese obabesia dangunom aja 60,000 Ghana cedis 600 million ni sika kitwa ese kraje ono nko sika nyo ono nko ni sika no amanfo bi akogegeye a say ma mi obi odeda na enye sebi akokọ skoro wonyi no esiko fike asie ni mpon is all the double money na mama yentu aja mfa ko ntu mama efo obi o tie Nhyira bia mfa nya de na me so nya mama nko a sebi obrodi de kwa so mama we sika ye dey de on penny face wo dre fa se bra okoton sase a wonya de ato aja 20,000 Ghana cedi no ade akọ double money on bede aja de ye kwantia ye musuo mama kwantia ye musuo ade ye friend mra no ya na kuhwe case wa criminal case na woman kitu bi criminal case ye bo brade mpasa judge amen kana koma oye mu attend ye and ye charge ka criminal fa ho so mu ntantia yes o mu ntantia ye sere urade se won kana koma na won fa trend nto ba bi eda mate na anu ye sere urade judge ye nyina ye mompa e bo nta akiri abeye na ye nse otwedi ampo Nyankopon no hu ye ma me no bo eno mi se we be ensem na ho manya futu sem kese pa mami ni bia mu da se ofri mu a why me da se je mfa nkoko ho ne be san to aso nyame kan wate okay next ban yen sunsunro next ban sunsunro ene hema oni babusua fi na ko ese mu diwe mu obia acha aboso miensa mo obia no sunsunro ofi onom nsuro ade ha adwen te ohia next ban sunsunro next ban nkoda enum ni nsuo empani inform tablet Tifina ko benum sunsunro pa dia ese okai next ban woni mfie mienu a patro emani bi One import or distributor, NS Chemist, pharmacy bia, Okaso pen Nesben, and Sundra make for Eddie Amamo, Mona cream, Mona soap, and a fi Agbeve balm, tonic, Agbeve. Herbal hospital na etu apetise obia enumbe Mona soap no bamodia na fadware yin kan nyina ba ko obi wa no na boss ate nkoye ohia Mona soap ni Mona cream wi afafa ho nyina urompa bottle na krama de ko adan na de shenko dai ohia Mona cream ni Mona soap no de dware na bia kama agbebe fever malaria atitu ya chentontoma yo ohia agbebe fever na de transmogrify fever no onu mi anyonyu agbebe tonic numbi onu meda ho motimi atibia di Agbeve bam, watika se wachibremo, ese ode masaje mfanjotwa de chan hode ne Samson. Ya agbeve heba na etu apetime ka se omo ye adwuma na otwemu ni nyina holidays kramo mfanche 24/7. Omo gusu ebe adwuma kwa mo himfie nhwe mo janse on ma na be hu agbeve fo mo de akotu ya de asententem. Enka se agbeve kese agbeve heba na me kanfo ede amawo udu agbeve heba hospital ya de etu ase ya de bia de ko otu kobreman ye tu ase ekwa emabiu nyese e brabra so mefino kwei so pomdin no jana so de adwuma ya agbeve heba hospital ani wonupa no e bacha won numbers ni 0550 677 631 681 0550 677 681 0246 595256 0246 595256 0202 706165 0202 706165 Currency Ventures and notice of rekunka woni pane koye papa but anatomy ani saying
Zara mixture, Zara G capsules, na fi Zara man capsules. Koye papa. Na Zara mixture, ni Zara G no. So nyebi enom na syphilis. Guno no etu asiye deku ode puano ebetu asiye. Onsan de onsumukra. Mentu asiye. Mepacho uye bema na oba nsangu basa. Insufu ahimfio, nsugu mema ni mu hia bi. Ena afenso oba ojapade no baby aye kru basa. Mema nso ekru atoto ho basa. Uhia enipa ibi obi gonso ne honam keka niye papa odwi ne ho saa asa piatia gu no so uhia enipa ne bi menstrual pain as menstrual disorders nso uhia Zara enipa ne bi o prostate be siesie no man bia odi mfie be aduasane ikona ese wo check o prostate brano ensa to ne akoshe o catheter nti Zara ne pay ena ekona me kanfo ama wo ne anwumre wo Ewiase Mu Nsem so Zara make sure ese odika Zara G ho na onnom 2 cups and afi Zara make sure so 3 cups no pani anwumre wawie didi wi anu hwabi no anu ho beto se from yare nyina na fe atu ayira Zara capsules so bema won timi nyina so dundum ja basa ubre ni capsules mienu anopa ene anwumre enu ano pemi se osro pila heba shobia pharmacy bia udura also per Zara ne pani bi currency ventures ene atu apetien 0246343834 0246343834 0245191807 0245191807 Ibrahim Herbal Mixture adoway me best me kete maso na hu se ekoye pa sanse hu ye mi yinam si yes adini eye adwuma bo adwuma papa Ibrahim Herbal Mixture wona akofo ba eye Onyaminti Herbal Center mo nkawe to ase no ekoye papa ha modi wom madedia therefore tete wonu moto wo hie bi FD atim say pie say no way yankasa dia tum to bia enumbi KNG Mrom Fedimens KO Colina Ashtown Danny Heba Ashtown Apidank Mrom BT Royal Dr. Mensa Baseline Pharmacy and also Ashtown Misty and so Mrom na fe Samenko ni Samdora and so ewa Adishie Market Onyaminti Herbal Center one numbers ni 0242 986-391 0242 986-391 0242 121-846 0242 121-846 Dawood Herbal Center na Dawood Herbal Hospital wanipan enye Dawood Herbal Hospital Limited Dawood 360 betwa ho sate 360 no Minia simnika say why wonum bi was why one say ye papa Dawood 360 capsules is yade mu odin nipa na okwa hwe din ase kan center boat atu afodi azise dia ase why abonaba efe na odenchen enkoye ohia Dawood 360 capsules ese onum bi na osisire tene esa ne akopɔ bɔ rheumatism koko mankani Dawood 360 simba ya ding se machine chop blocks no Dawood ointment so rheumatism joint pain unamia basa wachika se wachiri bramo o tete o Dawood ntimi wo penipa Dawood ointment se onum 360 na the Dawood ointment aka ho o che Samson enoi ebacho ofafura onka ho oba woni mfie dumiensa enko ho na make Dawood 360 no emanum memansonom webu na webu 360 na agba no Emma Kodano for the Monka Hobi. Misty Emrom, Colina Ashtown, Danny Heba Emrom, Happy Dank, Room, Smart Heba Boise, have made pharmacy Asafu labor runabout. A better Nubiano Kabudi in Nubia, Dawood 360 capsules, Dawood Ultimate, Kuramuche, never Wapa. The dual 2 and fresh 0241 244012, 0241 244012, 0201 681717, 0201681717. Slogan is saying Sisi na de wom nampa Sisi na de wom ampo Sisi na de wom Agent Avenue hold ma do ventures with the ekoye papa so auto japa there
anasa opebi na ato sibi se eda yesie bi ni nsinwie ye esokoda Agent Avenue Ventures on Ebuawo. Dano opening for the residential and commercial. Obadiana Agent Avenue near one tentem crack. See near Bojumana, Bibia Awie Peyo. Amoton ensase ewo miami ahudowe na danso ewo miami ahudowe Brokroom Estate duasi Kenya si ko twi trade ene doti empotem nyina nsase sumo bruja nsase sumo mekasa meka ho asema na ye nsori so santasi epre da ko anyinem pachi kodie duasi Kenya si ye tu apeti babia Agent rent out opeda high dabe na opa high debi opa bia fakoda omo benya bi edi ama and I think also na we pese o ye tiling na mo dia ko hu omo POP ceiling na omo ye bi na fe roofing so bo mo dia aluminum glazing plumbing works electrical works ni na Agent Avenue for mo dia bo na bi awie pe yo kama na FFF I'm to print finance it's a bit me this ka udom na ye bia na fe am flexible payment what you na kakra sisi no what you be Agent Avenue Ventures one no if na be hu Brokroom Estates A-line abase hona be hu Agent Avenue na no makoy business na onsusu wadi ye me pacho numbers ni 0243 661708 0243 661708 0551 219193 0551 219193 Agent Avenue and ensema Apostle Ipacho part 2 na dibrowi na je mamisanka Sakina mamisanka Sakina ni ndago no so no Sakina nyama dia ma odifo Elijah Kwaba makoba de go meje so difo na mpom ti say de go Yesu adom da obade na se bi bia nsi akire nyame adom abusuafo nyina ho ye obi aho ye de go da obade na se se bi ekoso kama nyame adom jo na je mamisanka Sakina na ndago no so na ofasi asemi yakoso Sakina ofia mamisanka Sakina na je mamisanka Sakina minua sofo Asante Mokoba minua na sofo na boko na o me wonkra o me ho enkola bi se me nkankyere o se nkra wo ho enkola bi se me nkankyere o se de aka ne beto aso afikyere ho mahu sa nkoda no na nkoda sajefu se de mehu bida mahu nkoda na nkoda sajefu se many maybe we Belgium your friend is Efia okay as me nchia Virginia so and no person no kasabat say o call 1 week in one time am doing Efia aja usu se waje nchia no so okay Virginia so nkola na de me de me nkasa nkoda sajefu nemo no na watwene kama pa adafo abeboa ema yekodui na sei tutu amankwa jumakasi kesi adonte hene na watwene yakopon hyamu nyina ma yade abusua ni adafo nyina mpanifo ahodo fifi miamia ahodo ba ya jumakasi kesifo yakopon hyamu nyina ade tena muti Nhyira FM na chese nana bema sewa bonsu nana Suzy na hima na busua na edamwase mbeka ho no wa jumakasi kesi ema na se ito mankwa jumakasi kesi don tehene na wotwene eye kama nti nyankopon enhyamo pa kono asanyina nyankopon enhyamo wa hwe otaku na osimpo nyankopon onhwe nam ne mo yendu hono mo maso ate na masa ba yensa ti ade china muti Nhyira FM emu odin ese nana bema se wa bonsu nana Suzy na hima na busua na edamwase aje o mai Msanka Sakina betra ibusa Sakina nsema hodo Sakina adie adwuma mayatew obese mo asupedience pa adwuma wei papa ibusa Sakina asema okay Sakina onko bibi na ade na bibi Sakina se dabi Sakina kan kro o se kwa me gong minko bibi a minko ya hwe Sakina kopie odifo Elijah hwa asema mbusa na kopie mi Sakina sana atie eza kwa me gongu twa me ntro obi asabe medane mekate me nikura me hu ade Sakina twa me ntro Sakina trans na me ndago no so nene obeti pa ofia Sakina Sakina mwakwaba yeja ati sen ba sho nya me adome hu ye hu ye
Nasa woni mo serious. Live on Spiritus TV, na Kings TV, YouTube Nhyira 104, YouTube Nhyira TV, na Facebook Nhyira 104.5 FM. O sentia radio show Nhyira 104.5 FM. Miri dia uzu mampo kontonchi. Abu here kumana na wakasi betuba Kwame Gonga ja tadini. Sakina ho ye. Your microphone here kakra na achi akodinche. Sakina what in fear saying? Pacho me 4 1982. That's what in fear saying. I said 39 now. I said. Yes, Sakina say. Yeah, me and mom fear odi. Sakina no. Sakina da bena ba fear no. Pacho me say. Ayo say. Nso bibia ayo say Sakina. Me ba na asenko ye sentiment. Me shada nkaisa. O ba na asenko ye. Me pacho. De na nko ye. Ne na ekoso ewidi mu no. Na nye easy. Abe you wate. Sakina, udin sem bedan afidie so me chance diagnose mbuza nsema hodo. Nsem no want me is o de bi wada o de bi sie ye. Na odifo ilaja ya post mortem no. De mbusa na apiem. Sakina enko atie. Nsem be na de bedan obiase nsem so fie de twam yetio. Me ba cho asema hede ba ene se. Me da mintimina. Ene se me da hwa na premre. Ebe chichirimiti eno kura nya premre ebe yese bia na nka na se na se bia e friend say onini what a word huni valley he dem fancha meja e break ni ya kekem kwakra what a word huni valley na nsam e friend say kwaso me ewide mu na nya me amehwa enkoye sa amame na de ba na ja adomfo ma adawroma obo ame yese ne friends yensensiane me hoye urade nti me hoye oso da na premier bi ase woso na se de abo bi aso aye premiere me hoye na wachichiri wuti na wode ne katima na onimi no mfimfin ho me hoye na ase mada ase me nai me enso me ehoye na me isisi ya me nti me da ho na makwara nnu me nasa ase anya panamre wo kakra bi abare ma asunyina eno ade na hetekrama no enam ehuma so sei na ase ayi ade ase na efrens wo tum edin no enyom frɛ me edin no ba enyom me no de menkai wo won to nyom kyerɛ wo me ba kyerɛ wo bɛka anyom no anyom no do adawroma nti ade achi na ase anwese o sede ade agumitim what a word huni valley dudu ntime yɛ ka kyerɛ me ma me sante ade se ne na ne ma de ma aso na anti se o ye Nhyira emre bi sa na me de ye na eda na eve so bi ye de me ka na obi tu me ka chensa anti enye Nhyira ni efiri ho tese asa borosan pa na de de aso ame koso ha na makoso ni nyina nkwasi aga ena anu ya me ba ha ya urade ya nsenkyere ni urade ya nsenkyere ni dia na me kwa me de tronwum kakara nsana mako ne hunam ne enko papa hunam da so ya wo ya eye bebre me fa sese eye mu 100% ya aka be emu aduasa ne se ka akopem na yesiesie ne no aka kakra me ba sho ati wose kama na no ba na what chance mo grify ezi de enkwa ya ba mu Sakina mbusa asemina no wanka ne kura ncheme ni busa ansem bi Sakina wadi adro osi dabi wakoya dibi no mfa bodi anko osi dabi Sakina wo trimanso bi dabi uno obi akon osi dabi osi dabi Sakina uko di for Elijah hono nseme no ka kire asemo esi ye na no kan ya nko bi ndinka sa asemo esi ye na me ba hwo he ba beka eda na me ba ha no na me ka se na chese enkoye na me intimina intina ayame kekra ayame aha ase me hu ne me enka nti me edu everyone so he for nem no na ka kire me se asem sei ade ese nam haye na me se ayampa na Sakina eda na busa mbe se mensa na ase nan emu de ne pimu o di for Elijah ho ne me ebu ansuo no ne me ebu ansuo no obu ansuo me nye bidda na o so ye dan me bu ansuo bidda me mantem ho what a word huni valley obu ansuo obu ano ne se me itwafos na ne me etwa bia na ase Sakina nsemo ke manfo hwe TV zoo me ba cho ame enuoma e topa enso me eton bia na ayeka me ton bia na me ete akwara me de ka be
6 million am etiano menton hisika no so me ehuni yeye na me ka kire nsuya ne se nsuya ne time boa me a ai ekosuya crate ana mede bede ebebre no nti me ewuye ye na mede ko nti me de nim se bia me de apagam hensa minim se bia nsuyo no eda so ye de eda me Sakina oton nioma me ba cho nioma be na oton nioma de itwa emema akambu ene e basket e bia me henya bia ni ento ya to papa na fe ede na uko nzo no na me ye de ka se me to bia no aya meka scan mini ni man de to na so no boka me ba cho wan ka se so bompa ye so wo kremuni me ba cho wan ka se so bompa ye osura ahmachi na o se de so na wo tajud sa enu ma no ho man ha kure ana chese me isuro ensu ndamu nchen ho pe me ba cho ensu e na ensu atene emu nsu ni din ensu ni kura me ni de na kan wa ma fa kusua konsu na me ka se me donya me se chese me hu ade a e ka me a e ma me ekoye ye wie na ase enu me hu ensemo kan ukunu nim me ba cho wonim on kan chene da na de so wate pass obetie ne se wo de be suma na ba ko fa asema ba e se ho to ne hunse me iri se na wo ye na oso ano a mo kan fa so obeso ano ti da ko ne anajo ana se ewia me ba twa ewia be 9 or 10 10 o'clock mu ho dan wo Antonio ma me ba twa de sata na ma awom he baba ye ya e wo nu ye fresh o de nsem nyina na bo sen na bo be enondu ewia anopa me ba twa na fa kusua kit asoso penye easy na de ko jira nso nche nsembe na okan me edu wana me se na adawroma kusua ni what a word huni ba ma kuma egu nsuo na me dame e ko jira nso na kusua ni na ka zo pe kusua di adawroma eso onim kusua de ba o kan nsembi nsembe na okan sansam na me kan nsembe sa se ayi kan se do jan so nche no meeting me hunu me ese me echiano ba me kremoni te me e de pa na assalamu alaikum fresh according to no fresh yasin suo bia se obotra ayi a ase etas and the friends say what okay asem bia de kire na we had esa etas ne edi achew nti nsembe na okachiro me pa na salam na me se na ana dawroma what a word huni valley ehuna no me ye adwuma eyeto enso me hu hisika into adawroma boa me na me yigu ano na me paja me crate na obo kusua no na o yigu ho e ba cho de o de gunsuo num e ba cho enchen ho ase gunsuo nchen na okoye ba cho emra o ye sa wie na okoye no nyoma sesan no ma de nanka ye kakra nso so esan butui se de na fe na hu sika so no so ye esan butui ba anche kese ni san edane ti so bo boa ma o sika so no ko ye a wa be dana se o de de crate kusia crate o de kusia crate akọ o sa ne crate komano me ba cho eno ana me ede koi na de onyanye na ko dana se ye first one de ma ano ana me ede koi se me ede sere no aha wo mo ame nse da ko ni won fa nkusua anko me ba cho da bi o do na ko kan ye me ba cho nti enioma anko ye no na akoda ase me ba cho nse ade anye ye o ka se ye na akoda ase na anye ye na akoda ase aja enso ye de ya na ayi wo tumi wo munti ha me isure se bia ti odi nkusua no koi me ba cho edi abosumi se na charge so da e bone ano kora chei be sei ase e friend say enso no etete me a ma me ewoy na onyem me ba cho an na konsum ho me de kwa ne na me enyem achi na onyem mfie mienu ana se ampa cho ti so tete wa ma wo wie so etete me a ma me enyemoy wan hahwe ehu wie ya na se fe na o tata mi o sede o de wo bo abotire no me ba cho o da untimi na ho yira na no say ayi na na me so haye what a word huni na asem eba abema a police for ayi tase if you nyana yema adan ya asem eba ba ma no enya yi kolomia ba alo so sade ade am kan na me da sir mi why then kolomia ba aba no so
Obananya Colombia virus. Me patcho ai. Colombia. Inti e ka chere ni nyina ye. Evidence ya police kan say dey na about COVID-19. Akwala no enya bi nti me e ma police fo e de emfa akwara emfa nko. E no mo yira akwara ne say stay o mo de akwara mpede. Da ya so ye no. Sakina nya ti ba ho pa ye wate. Me patcho. Ana me hese ne say o mo de akwara ekukwade a me e ba tan so me de me e de akire. Nti me di akire kakara na police fo ane so me ya da joba. Wo e de ha adwen dodo. Sankon e da joba. Sakina ye fa da ni sure no che no hu di fo na nso heso bitimi so anu ama wa. Na ensem wo nyina ho me busa wantimi anka no kra wo manche madan. Sakina. We wo wantimi anka nche me. Busa se wakoye bi no mfa body anko. Wo se wonye bibi asa Sakina. Me se wutwa me ntro. Ada wo ma. Acha me. No bi busa wutwa me ntro. Me ba cho. Obetra sa wo kai. Na no wanka nche mra busa wo. No this year me. Me ba cho debi. Ka me chinipa. Me tianta nipa. Me jojo nipa. Na fa na on kan cheme Sakina. Se ke wu bi anko wu. Me ba cho. Engineer ko Daoud aseye Daoud Heba Hospital na yakodi Daoud Ointment Daoud 360 ho enkomo nemum Daoud on transit Dr. Daoud transit na eni nkomo preko ewia na afei ma tumi safre bofo na bocho ofia na mabusa na sansem so koye na mfa boade anko ne sansem no adene se wotie ne ya ma me ko hye nsu ne bo sese misika sem ko ya ma beda wase okwe na nsheda nko ye odi ko sua crate ne koye na nsu ne guso ha no de wo bona botre nyina e ade ya ehunye pa doc me mo akoba ya eda na ho te say o trade amponya abusa fo nyina ho ye me ho ye pa eda obo ade na se na wa bo me friend no ma me ni ade papa sa me na metie okay ka no nyina na me bo me trinko na udi asa na me di asa lo ganyoa doc mo akoba ya eda yam fasi madu na afi yanhwe enipa be ya Daoud 360 capsules na afi Daoud Ointment obi ahia bi ujiwe na ojiwe na afi bia wie peyo doc do bi bai me de bi bai bomo dia na wa ya mamra so se dia na oyama duham no mpanin sakwa sanete doc adin komo dia se amanfo monten so Ghana afa nyina se na hu Daoud 360 capsules na afi Daoud Ointment akra se ya bro madwen ne menti ase so since I started program no Ghana this year mo wa ma no ne asabre omutie nyina ma mfa sa kwanya nso na menche om me ka say me WhatsApp line no aja usu me WhatsApp line no 020 6105499 020 6105499 020 6105499 WhatsApp line no Dr. Ntwaso yeah na unim from last week Ghana this year mo wa ma no ne fra na frame na obi a frame was hey Daoud wadru no ye nsaka bi na na dwuma de ebro adwen ne ntiase so adentra because edru no menya abotre eye nhwehwemu ekosi baby e was edru nti me de edru badwa man so a ya na me nsuro nti baby a me ne okase baby edu ni se o my Ghana mu ene amanone baby a obekobia no bia se Daoud Ointment Daoud 360 capsules sisi na ade wu because ahaban ro no anase ebibidro ye no ansa na obeka se o me ye duro no na e wo se nyame ene de kyewo so ahu ansa na wa ye duro ye hwe bibi wa ha sei wa hu se brofudro modern medicine omobo panie omo de nsuo si obi so onim se bibidro ye na ye sha ase first kwa ye sha ase no se ye nananom apen so no wa hu se na obi ba bi ye ne ya na so obi yare a ye she ahaban no na ye tuntum ne evre no moto ne the blade ana asese kan atete nipa no ye de tete ana moja free ho ba ne ye de moto no asrem na ewura mu na afa moja nim ko ampa na no na ne ohun abefo kwan so madan dan ne se ye de nsuo si obi so so ohun ye hwe ahaban wo ye frɛ ahaban bi sida acuta obrane atuata ahaban bi a da wusu se bema ne bema aye kudu to na nkeka no ho ye fa obrane atuata na ye fa ensensan a ewo park so ya ye ka ne mienu bom a ye betimi de aye adura enne nko a e betimi apagya dina ho de aye kudu to no sa ensensan no a ewo park so no ne obrane atuata na anzo no bema se wo ta adunso guso a wodunso guso a wonya from 60 years ko no pe obema nya adwuma bio wo ahaban mienu no obema nya ewu kura na epagya no ena se utadun so gusu nso a ekumu obema
Sa nti habanro no yenye ne sa akwa ni se nyame de achew nti me trance na makekan haban e de abomu na me ye Dawood ointment no se ansu started to obi o wa hututu bia started experiences symptoms no obo nse obi wa na aposo nyina ye ne ya onama ne kotodwe na ahoho no obi wa edu anadwo a ne dompe mu ba hwe ne saa de also ye ne se o use Dawood ointment no de ye nku a odesra obi frɛ me wɔ Obuase enra no pa o frɛ me ano so doctor de di kan nyame nhyira wo de to so mienu nyame ma wo nkwatenten na de twa to nyame ma wo nimde e chen wo nimde ewe nam so agya na adan o se ne ba e wɔ 28 years emfie nsia ni se nsuo starte se to se ya de bia de o ye ne se o hyedan mu na mo ye aduane na o mama no aduane no wɔ dan mu akopim se nsuo no ebete ansa na watimi apia akọ because ahotutuo ewo ne ba no so emu den pa na Nhyira nka nyame se since Dawood ointment no baaye no a o te se ye ka ho asem ensu ya start se etoi o use Dawood ointment no o de sra no ho a akwara ne timi da se do si pebia no na anompo one ne kwafuom na o mu fira afuom ba no na nsuo bo akwara no ntino nim so ne ba na wu awi but ne ba na ntehwe se ahututu ono so kra biu jo o frɛ me na se Nhyira nko ana o ka de mame ukọ takwa papa bi frɛ me no bisa me se Dawood pa jo metimi at be chewade ana nam so eja me de obeche made a meje na ansa na meje no nso no di se wo kyerɛ de ma ya ma unti a wo che made e na o ka kyerɛ me se aduru a ma ye de abadwa ma nso no na yire sisi ye ne ya emfie miensa mu a oba na ntimi ye ne ho hwe he odena nante saa na de ne ya se hwe sisie ketua we o na ya se ya to na dunie yi mpane maako 1800 efri ne sisi mu se edutuo ba ne nyina mu no still ne ho nto no na no enoti se nkrofo di Dawood 360 capsules and Dawood ointment ho adanse no se ameto bi akoma mere no na oba no ne sisi achia amonama wo se wo sisi ade wachia wadi dem kra to de aduro no ma na yere no aduro nwumra no no ate Dawood ointment no na yere no dware wia no wabutu ho na be ma ne de atwitwi ne sisi okoda na ode bi atua na onom capsules no Dawood 360 capsules no onom also after 3 days no ohwe na yere na ohun se onte se first ni bim otene ba no se odo isi me hu se wotene o na ba nse an me kra me hu se nsesa ya ba no mo koso nom onom saa unim 21 days na ma me no watene sisi a onama obi ehu se bibi kura ye ne bi ewu mame le me da no na ohwe ne na ni sha doctor me mame o jiru ba bi anye wo yi mi ensa no de mame kwa me na Awurade adom mame no go si ko top mo na to atwene cha ina me ka kire o trofo no se na da nsi ni wa brochi last week me ba ha no kwa wo se ekyinjifo me da me ji me se me ekyinjifo kwa ai ejiwa ko de mpasa so na me ka kire wo mame wo me last week me ba ha no be jire no kwa ke ka no na oba ka no ho na o se mama ni bia o mame nko mame mame ne ho ton ye me ka no mate Dawood ointment no ene Dawood 360 capsules no de eja wuso eburu me madwen ne menti ase so ankasa o ye aduro no me ankasa me ye aduro because obitimi frɛ me adanse obedi afa aduro no ho no mitimi gina phone no so din na mitie na no ma hu so nyame ye nyame because wonnim ahaban a wo ye aduro a wo mre ye bo wura kwa ye mu se ya combination of herbs no se de ye keka nhaban na nhoma no bomu no se wonnim a eno na hwe ya ye nro no bebre no won se ahoma wo ho yi Nyankopɔn bo nipa sisi se yen koto yen sori na sisi na de ntina ntim free so meaning se ntini wo sisi ni mo eboa yen yen hwe bema won se ye bema na ye ntini o dompe bi anim enti se bema na peja na mu atwetenten meaning se ye ntini se ye ntini dia na se wo pese wo ye aduru betima ye aduma ba mu dia age se wo yuso ahoma because se wo fa dua dubna na wo koa mu se ebebu wo twa dua na wo koa ma ebu ufa dua hini na ukua me bebu but se utwa ahoma na ukua mu se ya emu uje ma besa atene eni ti se wo yesisi yare aduro dia ji se wo de enhoma nti me wura kwaye mu na me fa enhoma maako nson ena me ka bom ena me de ye aduro e friend Dawood 360 capsules Nhyira nka nya me se wo a usisi eye wo ya 20 years 30 years usisi na chima ma atia sen kra na we use Dawood 360 capsules in Dawood ointment ebeko last year me ni koko me ni cashew afuo
farming na me ya say be mo na me yen wo no na onim me wo na papa bi frɛ me wo sampa bro half sampa o frɛ me no say Dawood ma chew cashew one bag na me say ja dai cashew no me no do o say da bi o cashew time o say cashew na o say gu kentem a o pagya no e ho na ne sisi gi ne twi e di ne twi no na wa kye a o say ne yere ene ne ba e pagya no kakra no mo de ne ba fie no ntimi nante na oba amuso mo de ne hospital no se da bi ma yisu Dawood ointment pen e wo sahwi nti baako me de baako asie e wo mpa na tv unse ya na krazin pa no ya na o ma bie o ma ye dog ketewa bi wo e na o de ahyem na o kire so mo nkoyimra o mo koyi baaye no o de Dawood ointment na o da ho no na yere de twitwi ne sisi achima no e na o de bi forest awa na o de twiaye na o so mo nja no na ho da no kra onware o da ho ade kire no o so sori ano papa no no wasore gina prekope no office ne sisi no nti ontimi nyina ho nante na wagina na onante ontin ka kura se ono na ne sisi mu gi ne twi no nti ade a ointment na yama no no eburu na adwene ne nti ase so na once na ni hwe kura no posa ne nsem nti de obetimi ayama me ne se o ma me cashew one bag menim se agro me driver no call ye no wanton anfa sika na ama no one driver ni nyina eko bebi o moto cashew no eno die one bag ni sika eno de ma driver ni se fakoma doctor eno kire se de ma ye no wadwen ho a onte ase se wo fa Dawood ointment ye chika se ni sei on se e drent ahodo bebre na drent bia no ensuo wo obi wo ha ensuo start to se pe na na chika se ni mu start se etutu no obi nso de ne se onya kwanhia be se 10 years ago. But na me ne wo kase afei na aka no pa a o tinka se na chika se no emututu no nti de obaye ne se ofa Dawood ointment a on yon fan sra na chika se no anopa ne anwumre na onom Dawood 360 capsules no se wo ye ne sa anopa ne anwumre na onom capsules na inshallah Nhyira Kenya me se wa chika se na ye wo ya na emututu no nyina no ebejai me call bank na me call pe kakra tell ane te ho enipa ho bebre but na dwuma na e slow na mi say ma me adan o say doctor madam konso me gina ho sa na masre sabe sohori giraffe ontimi nko ne kontenten na so na nipa ye kontietie we ye de ne ye da ye konso enti me sre sa na me bie do na me call me kam na me ko yi Dawood ointment e na me say ma me pie bra o pie ba ye no me ma gro pension me pesho pa da uzu enti o pie ba ye na me say twen na me am mfantwitwi ko achi ma wo me di twitwi na me se kotena ase okotena ase no oye adwuma be 5 minutes na me se ma me na ete sei no atwa ne kon na hwe benkum no atwa hwe nifa o se doctor me ntefie bi o ehwa na mo bank na bo age so fatwi na be ko na me se wa hu Dawood ointment no the ointment of the moment na ni nua Dawood 360-degree capsules ayi abeka ho on se ede usu ye ko empamu a oba ne bema enkita hodie no e ade ehia pa na de ma obo se bema wanya 60 years na wakofa to say 18 years 20 years ebi wa se slay queen na waja na yere wo ho na yere so kama pa obekom na secret e wompam ni se bema ne bu a oba ne ntimi mu nhia no na wompam agudie no so oba ntimi amu anhia bema agudie ne nwie peyo ntina slay queens no moje no enke school for no bon se omoje sa de ko but se oba no fa Dawood 360 capsules a ni sisi na ye ne ya no ebejai na bema no so anom Dawood 360 capsules no no so ni sisi na ye ne ya na ejai nti omudu mpa so akoye se challenge oba no ma 180 na bema na ma 180 360 okay, no, that's about capsules. Yeah. And Dawood 360 capsules ne de bema nom oba nom enye mema dru eye ma ne mema nyina because e wopese wo hye bibi nso ha se ya da obekwa akoye adwumaden bi na osisi be start se eye wo ya no se wo ahye ne nso obon se sa bra na du na adwuna se wo ye se wo kọ wo yere ho a osisi ya wo ya ne nti obama na adwuma ye no obon se atochima atosini kakra untimi yase de osi ye no bia wotena ka mu firi ha e konkran passenger car o wa koduru no watena se ya abre sada no wo match bia wa lusu match ba se unya Dawood 360 capsules now start se wo no ma e ma osisi no ye de mu ye den nti wo mpamu no utimi bu na oba na hia wo ohuno ban se na ni dia ba eno ano no yeah dog eno no san ye no mo miensa no pa
me and say numere because enya for this ya eyen hab enhoma nko an yakeka abom na yare na ede yare osisi yare na baaye no onse mpanin se bibia ankoka papa na nye kirede enti ansa na osisi be o ya na free de free enti baby e free no aduro no kwa ekoka no na atu na ase free ho se ye koko se ye namu yare ahodo na ma osisi ye o ya no ekotu sa yare na free ho etu free ho wi a osisi ni gina ho pintin because we ya be ma we ya oba na me bo wo no start say wo nyine no wan fa sisi yare ama tete no te say me type say me complain say me sisi ye me ya me papa be ka kire me say akoko am penin nsem because me new time e was say me sisi ye me ya you say me nya be say 40 50 60 and sana ma complain sisi yare but then no be hu akora 18 years okoto no fa ade no aso ni sisi me sisi adentra enuane aye die yade ahodo aba no na giant sisi yare enti na duro a abadwa man so no Dawood 360 capsules me ko ba bi na me ko akof ye me generator me duro ho no na abrante bi ti ho enti nipa no o repair generator no ennim me e wa no bom ni Dawood na papa na sore gina ho o sore gina ho no say unim die enti ama sore gina no o se mete o so ama sore na me say adai o say hwe me kotodwe na wabobɔ ne tra no eja wusu hwe ne kotodwe no say na sasabra ye na ma kotodwe na ho na ama o de akɔ esrem o matete ne kotodwe no ho nyina hia oso mu yi mpane baabi kura de o say o mu yi emoa nyina free ne kotodwe no sonsono nyina pie free ne kotodwe no no nim say ne ho beto no but still enko Dawood 360 capsules buy no e na okoto bi o say onoma duro no wa anoma wie kura na ne kotodwe no nyina twetwe na mama ointment no so bi nka ho na the ointment no so yeso nti aduro onomba akowie na ho say ne nyina atwe no na o say okay na yete sade a meto aso e na onoma ntoa miensa ena me no kese ni kotode nyina jai ento hu se Dawood na aba ha no o so teme so a wa sorry Dr. Numbers no na fe yanko 0244 88 64 37 0244 88 64 37 020 168 17 17 020 168 1717 MTN no baako ye 0241 244 012 0241 244 012 edro no ukofred mensa ubenya bi Dan Heba Kolinak Brezerikwa Habme Pharmacy baby a yetu aduro ton bia ana akọ baby a wo bia no the drugstore herbal shop pharmacy ura also per Dawood ointment and a Dawood 360 capsules ukona ni pani ni bia no bisanza ada wonte de haba ya na Dawood ointment and a Dawood 360 capsules oboasefo nko smart herbal and ayifo nso tie Nhyira pa nkoko mame akobam NFA Azik Pharmacy omo mutie omo ho nyina no omo kɔ hɔ a ombenya bi ade atɔ koforuduafo nko Frankie B Foster building mu a Dawood ointment and Dawood 360 capsules no nyina ebi hɔ okay doctor bi dasi bi dasi ne be hye na fe yaton komo no so na mu aje modi akona ohu Dr. Gaza yi ohun ti yi na fa yi why me da say uti Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM before trans na fami dago no so na enanyume asema eba no ayawre hosem ne kwa me gong Martini super ayawre hosem sense akodai betua me ba betua me ofa ase ayawre hosem kese we hania bobo hu na fe apam asem no mesibre before nwa kwaba eja for na what is say mboko what is Sakina nsem no di Sakina e consume ho din kosu akoi no di kan fa kosu akọ akọhye bon se nso no bua no na ade o ton no sikasem ko yi a o di kosu crate e beda na se okwara de na se pagya no anhye da anye yi ne sa jigu ye e mo kosu no de koe na e de na nso na fe wotata no aya mede tiefo nyina se na de mebisa Sakina kakra ne se ade wo koye na nya adwuma ma wa untimi mfa asedare nko enti na nkampese o ha na nkamabusa no ne ehunu de ebeka na mahwe akiri na pese obusa no bofo se ade okoye ne enye yie ma wa untimi mfa asedane nko timpese nko ha na mahwe akiri am ya hwe Sakina sa ade na anko yie o o hire se de epagya na san jigu ye eya utie
so de pugya na sa gifu ya ade bi wo ho a ukoye a uni nsuo na nya apam nti uni nsuo na nya apam no tambia odi wachi duru baabi na odi nsuo na chiwade kana obeja wachi didie eso na se dade obeje nti na da bia meka se intimi wo ho no ana bofo wo ho no intimi bofo wo ho no oba tutu ni man ne se de o peso onyo no se bi o kafra obi beifo tata na su kuna obeba ba horo se kaso nti etise nsuo no bosom ni nsuo bia nam ofo na se we de nkodi aboje no ko kusua crate odi koi na frade kusua crate no kasa no so odi nka akọ no odi kusua crate koi o so odi kan koi ene wanti dabi ngusa no odi kan ko shebo aso di kusua ne ko o so odi nka akọ no odi kusua ne ko dabi odi kan koi no ana odi asedane koi na koi no o kan sei Into why am na wie eja kafero kakra me metima kan se ebi ho a na wo kurom ho no ba ukura wo firi so no na ensuo ne bosom bi wo fie a mo no wa pam dada enti udika ko we ho na ne ko ya pam no ufie die ni nyina besom enti ewo se odu omunyina obia die bia no ode mano ana se wo koye ne bikura wa nkache nsuo ne nko ana emeje o se bia ne kurom nsuo ana ne kurom bosoma na atumi e wa asase so ne soro nyina mesom bi Sakina waso ankasa eya anya chanke ni ni onse madago no so no Sakina o kan bi ni sada Sakina so ankasa Sakina ye Sakina so ankasa anytime a problem ne buy I am confused. What I confused. The big one okay. Yeah. Sakina betimi aka. Sense oba afia mbusa na oso anka. Akopiem sa de no so ye. Na week no. Oso onye obi abone onka ba bia ubusa nsu asem osi debi. E ma metra ka tense no. PB na di nachi. Ama menu Elijah ekan. Ama won so obeka ya na ye bi wa wose no ye de bibia na ya se bosom voice no ho no on so de o di for Elijah kasa de na bosom na di na ti me di kan e no de beto so ana ye bi ka se no ye de bibia na ya bosom enti me de na me ko enti no bi jama o di for na ni ma de ya na o mo ye ni hwe o ka se e bi enso no boni dini na o mo tai ka asem wi ahonhom a wa asase so Obubusana, obeka bibisa ono to no busana so wanka. Sakina okan. Mankasa. Ansa dio, de enti amana yin se. Wo ka asem. Se o ti asem okan ya wo se. Ade ne ye na ni refi be 2 years later. Abe den na obetimi a reminding se. Yes, e ba se adwuma no kra eyeye o. Wo se eyeye. Body na nkona ne jigu ye. Akoni to no ananu asem se. Ejigu ye. Adwuma ne yeye. Na mo ni refi. Na ni refi. Ena sa jigu ye. Sa Tio owusu se o Sakina wafum ujire nso na okasa na obi on kasa honhom e wasase so a enye nso no kwa na wafe no da bi on se metaka sem se honhom bi from say elementary spirit omomo nam te se so police for nketo omo nam eya yi no omunya adwumanye kase pe no ma yi obeto at any time okay and as two that time no kasa ya no usu se enso de kwa nya ready a sa spirit ne be fa asem no na ono akobo nso na mane what a word huni valley sanate o eja de bia me ka se ahon me wa asase so do so che nipa ye wa asase so ana de obeye bia no susudu achi me bisa ma me ne se on se si ensuo ne wal no ne da good o pa bisa ne sembo a ensuo ne wal no ne da si anadwo bi o ne da Sakina ensuo ne bieja wasere enga no kura me mu awa na no kura ensuo ne bieja yeah, Sakina, yeah. What do you do? And then you na straight no nsuo ne no da. Sakina jatu. Once ya obe konsuo ho ana se bi kafra. Bosom so se ukoye bibi no. Bible de Nyankopon de anti eno de mintim mfa nka bi e wo ha se. Nyankopon de a. Once ya obe konsuo ho na se obe kobosom ho se ukoye bibi no. Nya ba ko pe na akoto no. Uduru wa unim se nsuo ne nko ana da tene baba no we be bom nsuo we be bom tu bie wa no ka asema woni demons empempem na nya before ka asemu ese nsuo na tene yeah iso boni pa nyo nko no boni pa we be bom
no kono boni pa na bi woni ayin sunsuma kese etini ko bopum tinsu ahodo na me o menya apam okay nti ntimi nkase nsuo ne nko a ukogina ho no aja unim se obi wo ha ye boni dua ana wono afire nsuo bodua na enya no na omuso yakodane edane ya anye ye ensuo foforo wo ha wo bodua no ogina ho sebi akafira wo fra nto nso nyama nsuo foforo wo ha wo bodua no ogina ho ono so sombie okay asase ni nyina etimi chew Debia meka mesi minu ya mwasofu ye nyina de corona sebi okafra nyebo som me nyankopon ne bo me sa na sofu nyankopon ne bo no nti ye nyina ne ye se be ye me nyebo ne so nye papa so nti debia meka mesi wuni mame wo so obeje do buru mani me nye bi wo ho ma wo be peloto ma wo be peloto nye luto wo godu shi wa konwa atia kutu ade edi me nka ho empade ye nkuntumpo adwuma bia eno kura de dane hwa nam de beto mate nti tuntum ni sese wo wanne pa se bi okafra wone ne da tembia ono oje atum one na wo kura o sunsumu one wo ma one na wo baba ko sesi a one me ka sesi e na we ukase otwam ayeden eja se mini anu medical so ntimi nka ho hwe mate before me say about so we man say na so na watch na atini kana me say ko di for laja ho di for mo akaba de go meje o so di for na mpom ti say nyame na dum ida obo ade na se na otu se ne sakina kasa na aka se ade ibusum di na chi ko fan se me ba ma odi for wa konfo ye bi anya asem kutu bi bia no ma ne bosum na nya asem kutu ma esoso ano odi for sakina ba onche wo dago no so uru ahunhumu die no masa na hu ye de go me dase anse ensuo ne die no start from maame so ubusa ni mu yie pa na se okom ye o maame adi nka akoye bi ene ono nso aye de toso ni maame akoye bi ubusa na obeka akire sakina maame akoye bi asim pacho ai obana ni nsem zie sakina ewu bi anka owu ye busa nsem nka no kre so enti de go ye ba betena no ma ye nimdie ye ka ene ye nim achede nyame de acheye enti ye metena no ntum futuro ngu nipani nemo masem bi ebeka bia na ye hwesa asem na ye ka na eye no kre ene ye hwese ye ka asem no so anipa na ba nyame tumi nti ye betimi ambo anipa no de go oba ye na ye hwe mu no ne ehu se eye sa ensuo spirit na okoye sa ade no ena ade ni di na chi a ha no enti de go na wo se ye boa sakina ne nyame fire so ye de eyi ni firi mu enti se obeti a ense ye kwasia da na oba ye o ma hobiem betu tie ne nsema oka eche se ba oba ye no aboa no ama obi a wontumi na watimi da to di for wura honhum no de na hu fa de go mi wura honhum de mi hu ye ne se ensuo na okoso koye saa niema no eno na ni fi a ombone ka ho ena o mo ye ne sa enti na wo se ye de akwankyere gu form ne ye boa no enti de go eniema bi o ho a ye ni pa ya eto de bia ye fa ne tra betenye tra sa onza de we ye okoye ye nkene ni ma ne ho so da senye nyame ne fa me so bie mani ma mi hu ya nko hu da because wa anka anasa so anko ba bi ene bie nipa no nyame bie nani ana bie nipa no wo bibi no wode be hu na obede no wahu odifo ene na ma je tum se wani ene de go hu se ene no se wo baifo ampa titi laja na wa because o kan sem we se ma me no bosom bi ne dinachi no kre papa yi so abeto e dia beto no kre but fonso dia beto so sa ono so je tum se no kre se ni ma me di kan ko yebi tade na homa odifo yento aso on se de go de wo ye odifo no o kan huhum asem ena de hinta no nyame bie so kire no ye hwatete adikanfo na Elijah nom edifo na dinka hu ye bi entano na wie bre ye so ye de ye to aso enti de go ye ba ha no ma da no bi me make comment bi say ye ba adoma chedie bi a wo no fabra because ye metena no ma me ye hu na mu adwuma na mu ye be ye hu mu adwuma wa ha ene nipa o mu tie ye no o mu giye di ene o mu so o mu de o mu nsem ba no problem da ne so nti no o ba enti se be basa ye hu na mu niema na chese ya mo nipa no
so enti de go me ba no bia me wura huhumu me te anom na bia bo nsem ye nipa na me te but huhumu de na ma do asuko because ensem a e ba hanom no nyensem ketwa enti de go de America nyina ne se etiefuo mu tie ye anyintum se ene Sekina asem na eka ne da no ene confirmation aba ne nyame enam yeso ama Sekina nso ene wade ne ho sofo na se na enya nwie peyo se de go no se owo na eso no nyina de atiko ne mu ne honom ye nyina kakra aka ne ma kakra good kwesi da wi ya no ba ho kwesi da wi ya ensa ade ne di ni nya chei so obetie no kura mpo da na make kasa na make kasa so ahwe yie bedu ba bi kura na obe activity so obi ana adwen enye woni mo se ne dem kura watete ne carpet nyina eba mu a watete ne nyina but oka na se wankɔ huhumu a ana wantie na sopam a sɛ de korontofo ngma ne ka no se na nso ya ka huhumu asɛm ade kyerɛ o mu anyini wo huhumu na sa huhumu asɛm na nya wiase idia enti sɛ to da bi na sɛ wo ka de wo wiase na wonte ase because ye huhumu asɛm so enti ya ka no sɛ wo ba hunamu a wo bɛka sɛ nkrofo ikromu de ahunahuna ato ye so but sɛ wo kɔ huhumu a de ya ka ni nyina ɛwɔ hɔ ɛyɛ no korɛ ti da god ya make nyina ne se wona etie ye ye mu wo sa problem bi sei emfa nko ba bia bo modern se wo de bebo odifo Elijah maso ye ne nyame afa me so aye de aboa akoda nso no nso ko fa oba bi a eno achi ma me ne ko bo odua na obetena ha no ma de so no nso ba ho aba me ho ya wada no so jani na isa oba me ho no ma me ne tie sesi e me ba anwumre kura no mo frɛ me de go oba ye no no wontimi mpo nyane nan because ade na yire ne yam ene nsuo no nso gina ne ho na onim nyame kyerɛ ma kwankyerɛ bi ma me de victory oil no me de bi ma no victory no oil waso no me de bi ma no okay na ene ma me ne frɛ me no ɔse akora ni gya ne nan ne nase ni nyina twetwe ye de go de nyame tumi ye bi no odifo wo ni ba de go nyame nti obi busa am se na ana odifo laja ase asofo organ ha umnya kese no nkwanam se onda o akom kyene ne mpa bonko a ntina wo hye no afi no ozre sana tie nipa na sre me da bi sa de go enipa no hwe me kura wotimi se ye ba hanom ne ya makwa se won se wo ye nyame difo atwa se woni nyame kase atwa se wo di akonkyene na odi mpaye ana sa ne ma we nyina wo ye no na wo nyini wo huhumu na wo ye den okay ti de go akonkyene ne mpaye de ye mfa anya hwe ye di ne da bia sene be nyame be fe so abo nyame mati odifo Elijah ena otenika no ye twa ho sima ye ba me se na semo ho no awrahu ye ene kwa me gongo jata me humini so ache nanso ene mati nisuo me hunhum akofom me butoi jata ne kenya no ho sana beta fidie so ye ba se na fe ato aso na kwame de da radio ase ne se program ye dodo no the problem ba anu odinsen ye program no Erade na oni di forso ne na so focus forso ma nkwa ababa na otwe ne no de agade no ye wase no ene nsan bia bana brabo mo mekra no Sakina sebe senka me ne ya no ekaka ka sen aja kiempe anwum bia sebe chichi di pawere ne fa chichi bo were because get na otwe ne no Sakina obia o no oba afia bia no cheze mfa ase wabodam sebe mpacho fa che me se makasa ene Erade adom Sakina na ti odin a ya bebre no nim se bia ya sheda ya bibi o baby o ya bebre se bia ya sheda ni creatia adifo no bi da so ho yeah oh ya se onyame de onim se osi o ye na de onim rem okay baba we pa nyankopon adom o ti wa sabre sabebru na otimi to din ya onkasa de se tumi bi o baby a ni se de nyame tumi di agro mate enti Awurade ne da na se just say program ye amanfo nya nsuazo ni nyina na ye bibi se ya o se bi se mpiemu a oba no wanya hwe ya o ma ade be china like ten nyina me ko nyina bibi se yo ka prekura mpiem sabi bro senka ya sabi na kayini obeko ya aja koji krata we ura doctor we o ura abraha bibire na Awurade nam na dom so ne difo enu mu ye adwumanti Awurade ko so no nhyia so bu ye enu mu ye adwuma bia no na ebiso so yeso mate ha aja ida Awurade say enu abe ne ho toro Who take Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM live on Spiritus TV na for Kings TV
Facebook Nhyira 104.5 FM and YouTube Nhyira TV. Mo beto nyu. Onse kuzibu afugina. Sekina so beto. Mema wakwa baba Franco Trading Enterprise. Yeton that's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and I said, Aquapano Cafron, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a day Bible Mushim, Ghana, I'm a day Bible, I had the when I'm the Ghana. A kind of crack, mouth beer, left and right. Jumayasa, Bemana and the Bewan and the Yukuno. And I said, we didn't know a banana in the Bewan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye a bit to Naya, who be crowd one behind when the bush him. And now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear training now my own. I was some Nayo problem there, make catch your print. We were who were Ghana and now approach him now was some eye or diarrhea. What Tim and can't say. Only problem wow. A flu kuno and I say flu. Only problem. Just the old problem on said, this be our moons up. We're traveler. So we're traveler to say be our mean booming says, mean to mean, son, and your bicycle mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are to but so I would hear that you know, traveler. I was a only problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensa, may cancel no more baby. Oh, bar prophet, minam to me, dear, grow caniba. Ma will be a doctor say, won't will be. We be there crown, minam to me, man. Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obuha now was some problem on the Nukunu, who will come near Bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krum, waiting at him, Taboo Bola Junction. Etimating Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana with the Bible, Umuso be ye be a Wusiami. Men who shall do TV from 2016, when I'm at the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, Umuso be a copy, photocopy. Kumasi amiye juma da na Canada kwa Accra Mwama Sama Stadium Junction Jarvis honde miye juma yawo da na memenda nkokko de travel salvation school onso miye juma the friends kwesi adankwa re akira be ye ni o le ni e friend akira be yi Psalm 91 enimo do okron ba ko we will can Psalm 91 go to 7 times we dey obesere be ade wo so me say what does Rana Pani and Napani? Now do you be so when the Bonnie and Abbey out of Fanta and Agadi? When I cheat be you or was Mamma become one was and we a favor oil, we Lydia say, well, we are Juma, Ubu Hankata, some I and a day. Una sour you will be sure. Who need problem be again? Some 23, what can we 7 times? And also the say, I was in Siana de same. What they are slow when you know some case die. We need problem be again. For Prophet Joseph Mensa, telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 60 41 22 0504 60 41 22. Prophet Joseph Mensa, Macram. Live on Spiritus TV, now Kings TV, YouTube Nhyira 104, YouTube Nhyira TV, now Facebook Nhyira 104.5 FM, Osentia Radio Show Nhyira 104.5 FM. Media Jahusu Mampo Kontunchi, Abu here Kumana, Wakasi Betuba, Kwame Gonga, Jack Tadini, Sakina Hoya. Your microphone here, Kakranachi, I couldn't change. Sakina, what did you say? If me a 4th May 1982. That's what did you say? I said 39. I said, yes, Sakina. Yeah, me and a mum view. Sakina, no. Sakina, I've been a Bafiano. I show me say. I say, Must be I say, Sakina. Me badana na senko ye sentiment. Me shadan Kaisa. Oh, Banas and Goyi. Me passion. Then Goyi. Niana a coso a vidimuno.
na nye easy ebe yi wate Sakina odi nsem beda afidie so me chance diagnose mbuza nsem ahodo nsem no wantimi is odi bi wada odi bi sie ye na odi fo ilaja ya post mortem no de mbusa na apiem Sakina enko atie nsem be na beda Ewiase Mu Nsem so fiade twa me yetio me ba cho asema hede ba ene se meda mintimina ene se meda hwa na premre ebe chichiri miti eno kura nya premre ebe ye se bia na nka na se na se bia e friend say onini what a word huni valley he dem fancha meja e break ni ya ha kekem kwakra what a word huni valley na nsam e friend say kwaso me ewide mu na nya me amehwa enkoye sa ama me he de ba na ja adomfo m hadawroma obo ame ye se ne friends yin senhia ne me hoye Ewurade nti me hoye oso da na premier bi ase woso ase dia bo bi aso eye premier me hoye no wachichiri wuti na wode ne katema na onimi no mfinfin ho me hoye na ase mada ase me nai me enso me ehoye na me isisi ya me yenti me da ho na makwara nnu me nasa ase anya panamre wo kakraka bi abare ma asunyina eno ade na hetekrama no enam ehuma so se na ase ayi ade ase na efrens wo tum edin no enyom frɛ me edin no ba enyom me de menkai wo won to nyom kyerɛ wo me ba kyerɛ wo ba ka anyom no anyom no do adawroma nti ade eche na ase anwese o sede ade agumitim what a word huni valley dudu ntime hede ka kyerɛ me ma me sante ade se ni na ne ma de ma aso na nti se o ye Nhyira emre bi sa na me de ye na eda na eve so bi ye de me ka na obetua me ka kyɛn sante enye Nhyira ni efiri ho kyase asa aborosan pa na hede ye de aso ame koso ha na makoso ni nyina nkwasi aga ena anu ya me ba ha ya Ewurade ya nsankyere ne Ewurade ya nsankyere ne dia na me kwa me de tronwom kakara nsana mako ne hunam ne enko papa hunam da so ya wo ya eye bebre me fa sese eye mu 100% ya aka be emu aduasa ne se ka akopem na yesiesie ne no aka kakra me ba sho ati wose kama na no ba na kwa chance mo grefa ezi de enkwa ya ba mu Sakina mbusa asemina no wanka ne kura ncheme ni busa ansem bi Sakina wadi adro osidabi wakoya de bi no mfa bodi anko osidabi Sakina wotwe manso bi dabi unu obi akonso dabi oso dabi Sakina uko di for Elijah hono nseme no ka kire asemo esi ye na no kan ya nko bi ndinka asemo esi ye na me ba hwo he ba beka eda na me ba ha no na me e ka se na chese enkoye na me intime na intina ayame kekra ayame aha ase me hu ne me enka nti me edu everyone so he for him no na ka kire me say asem sei ade ese nam haye na mesi ayampa na Sakina eda na busa mbe se mensa na ase nan emu de ne pimu o di for Elijah ho ne me ebu ansuo no ne me ebu ansuo no obu ansuo menye bidda na o so ye dan me bu ansuo bidda me ma ntem ho what a word huni valley obu ansuo obu ano ne se me itwa fosu na ne me etwa bia na ase Sakina nsemo ke manfo hwe TV zo me ba cho ame enuoma e topa enso me eton bia na ayeka me ton bia na me ete akwara me de ka be 6 million na me ete ya no me ton hisika no nso me ehuni ye na me e ka kire nso ye ne se sensu ya ne time boa me a ai ekosuya crate ana me de be den e bebre no nti me ewuwe ye na me de ko nti me de nim se bia me de apaja me nsa minim se bia ensuo no eda so ye de eda me Sakina oton nioma me ba cho nioma be na oton nioma de itwa emema akamu ene e basket e bia me nya bia ni ento ya to papa na fe ede na uko nsuo no na me ye de ka se me ton bia no ayameka scan min ni man de to na so no boka me ba cho wan ka se so bompa ye so wo kremuni me ba cho wan ka se so bompa ye
Osira Humachi now also there's no tajud. Sa and your man no man her Korea nachesi me isuro. Insun da munche hope. Me pachu so e na. Insu atene. Me pachu. Emunsu ni din. Insu ni kura me ni. Dia na kan wa ma fa kosua konsu. Na me ka se me donya me seches me hu ade a e ka me a e ma me ekoye. Ye wie na ase enu me hu. Ensem o kan ukunu nim. Me pachu wonim. On kan chene da. Na de so wate. Pass over here. They say would be sumana back of fast maba. They say who Tony Musa Mirisi no ye no so anwa unka fa so be so ano. Tada ko ne anajo ana say ewia. Me ba twa ewia be 9 or 10 10 o'clock mu ho. Dan one Antonio ma. Me ba twa de sata na ma awom he baba ye ya. Ewo nu ye fresh so de nsem nyina. Na bo sen. Na bo be enondu ewia. Anopa. Me ba twa. Na fa kosua. Kosua kreti asoso penye easy. Na de ko jira nso nche. Nsembe na okan. Me edu ho na hese na adawroma. Kosua ni. What a word huni ba. Ma kuma egu nsuo na medame. E ko jira nso na nkosua ni. Na ka zo pe kosua di. Adawroma. Eso onim kosua de ba. Wo kan nsembi. Nsembe na okan. Sansam na me kan. Nsembe sa. Say ayi kan say do janso no nche no meeting me hunu me ese me echia no ba me e community me e de pa na assalamu alaikum fresh according to no fresh yasin suyo bia say obotra ayi a ase etas and the friends say what okay asem bia de chere na we had esa etas ne ede achew nti nsembe na okatre me pa na salam na me se na ana dawroma what a word huni valley ehuna no me ye adwuma eyeto enso me hu hisika into adawroma boa me na me yigu ano na me pagya me crate na obo kosua no na oyigu ho e pa cho de odi gunsuo no e pa cho enchen ho ase gunsuo nchen na okoy pa cho emno oye sa wie no okoy no ne masesan no ma de nanka ye kakra nso so esan butui se de na fe na hu sika so no so ye esan butui ba anche kese ni san edane ti so so obo ama sika so no ko ye a wa beda na se o de de crate kosua crate o de kosua crate akọ o sa ne crate koma no me ba cho eno ana me ede koy na de onyanye na akọ de na se ye first one de ma ano ana me ede koy se me ede sere no aha wo mo ame nse da okọ ni won fa nkosua anko me ba cho da bi o do na ko kan me ba cho nti enioma anko ye no na akọ da ase me ba cho nse ade anye ye wo ka se ye na akọ da ase na anye ye na akọ da ase aja enso ye de ya na ayi wo tumi wo munti ha me isure se bia ti odi nkosua no koy me ba cho edi abosumi se na charge so da e bone ano kora chei be sen ase e friend say enso no etete me a ma me ewoy na onyem me ba cho na consume me de koy ne na me enyem achi na onyem mfie mienu ana se ampacho nti so tete wa ma wo wie so etete me a ma me enyemoy wan hahwe ehu wie ya na se fe na o tata mi o sede o de wo bo abotire no me ba cho o da untimi na ho yira na no say ayi na no me so haye what a word huni na asem eba abema a police for ayi tese if you nyana yema adan ya asem eba ba ma no enya yi Colombia ba alo so sade ade am kan na me da sir me why dey Colombia aba no so obalanya Colombia virus me pacho ai Colombia intin e ka chara ni nyina ye evidence police for say dey na about COVID-19 akwala no enya bi ntime ema police for ya de emfa akwara emfa nko na mo yira akwara na se stay o mo de akwara mpede da ya oso ye no sakina anya ti ba ho mpa ye wate lepachu ana me se ne se o mo de akwara ekukwade a me e ba tan so me de me edi akire ntime di akire kakara na police for na so mo ya da ajoba o e de ha adwen dodo sanko e da ajoba sakina ye fa da ni suo no che no hu di fo na nso ha so bitimi so ano ma wa na ansem we nyina ho me busa wantimi anka no kra wu manche madan sakina we wo wantimi anka nche me
busa se wakoye bi no mfa body anko wo se wonye bibia sa Sakina ne se wutwa mentro no bi busa wutwa mentro obetra se wokai na no wanka nchemra busa wo now this year me Debi ka me jinipa me tiata nipa me jojo nipa na fa na wanka nchemye Sakina se ke wo bi anko wu Engineer yako Dawood asye Dawood Heba Hospital na yakodi Dawood Antiman Dawood 360 ehon enkomo nemum Dawood on transe Dr. Dawood transe na eni nkomo preko wi na afei kwa bidrobia ebi wo se men's heba de kwa na pe ko ne kotobi na numbi na ncc ni pedua no se men's heba e wa sokori mampon ebe market no ana rural bank no odi for some more se musa se hobe na woman ebe na ato wotwe ben tenten no ma kwanchira enso from na sha se eyaduma ho headquarters o se no power Kumasi mention traffic light a Java family house hona be hu odi for Samuel number 0504 588 454 050 588-454 0278 405519 0578 405519 Odifo Samuel see no power India spiritual doctor prayer and healing palace India hwanyumre obetinenka wasi musa se de kwa na adokru wo de na etiti wo etata ho ma oni nyina afechire ho akoda wontimi nkasa na wontimi nante enkuda yefum na ato na se yawmawuo Unfie kwani nanso da no adwonso na de hyenko dai obrenie wuntimi nyina so na kete gonoria ne mpam hudo ahodo mpam yare hudo etetew esoko India so ye na okenya nipadua na enipa mo no Wose warren sense bi won ma betumi ayesunsum nsem atwe no promise and fail ensanom galamse fo nyina monko sika bum so ye pa na fe love me alone obedo nkwa ono obia enka ho ne nyoma hodo India se mode atwe no ahenema kokobin team ni signboard ni pansa awiadem wotase ye adwuma yawada efiada memenida na kwasiada mesi abuase kwa so ahenema kokobin team ni signboard ni pansa awiadem wasaka numempa oso bia na omeso to me, oh baby. Any India spiritual doctor, any combined 0240 55 3682 0240 55 3682 0208 297 825 0208 297 825 Angel Dominion International sorry a honma ko dream abo break odi for Joseph Mensa benefita na friend no o sia kwa ikoto haya no koto ye odin sa gu no so e purify no sanctify no the Bible no sa forma no se ko nefa ko di juma oba oyo sa okofa Angel protection oil some 91 and 23 aba obi anyu so bi bebo no pa mpatiwo ensi wabusom da biara da wade musemsem be ko ye Yade kwanklo betu asia yefunu na to abogibi spiritual attack kontu kwansi COVID-19 baby ya betu kwantentem upe favor padia Psalm 23 and ese auto bra Nhyira FM security checkpoint ebi ho Germany Frankfurt Peter Osemensa ho US Virginia Roxon El honum London Mitcham CR4 no lady Belly Street 91 London honum 900 Gent Isaac Yaboatin enzo ho and odi for Joseph Mensa Kodiesia ewo etimetim Bola Junction Edwada and afi Bnada Edwada na Bnada and afi Incline Amasama Stadium Junction Jarvis ono so eno Yawada and afi Memeneda Nkoko Trado Salvation School ono so eno so ye kwesieda bia odi for Joseph Mensa and then nkasa 055 4477959 055 4477959 0504 604122 050 4604122 all right who tell Ewiase Mu Nsem aji asantima boso Nhyira 104.5 FM no fast transfer na fe ye ni nkombo me se asema areho ye papa asem na areho ese hwe ne ebu akodai sentisa asem besifie sebe ena frim eja enibi kodanso na eja omu agu ni na so na asem atu akodai me se na nisu agu
tie be se wiase manyina se monka wiase nsem fo ho ne amu akodai no nya fa ho die na awreho nem ansa na eni bedi nkomo no yomodia na yene owura NS opoku entry enkodi nkomo oni kasamafo ma Fight to Tech Ghana Limited ona akofa Prostar 60 abadwa so bia numbie ben bia so check prostate brano one check it wo ha ne huse balu se pe ene ne wan hwe ne ko katita okwa na se obai na mema yo abawie ye ti yeni nkomo simadu ewia in of fashion so atwetwe enkomo abani kese emu akwaba ya na umpum etisai ofa boko yeho adom ase ufugu no efe yie pa ofa medaze esa na makai mepene John Dramani mama ajausu se bia ko gamade yeho adom boko ye ka Prostar 60 ampacho eden Prostar 60 ajausu am say Prostar 60 prostate medication Fight to Tech Limited aye company ide herbal product enuyan haba ni nuyan hini akeka bom aye aduru abadwa man to say yemfa nsa prostate yare nti aye prostate yadura aduosia eda ho prostate adura aduosia da ho that's right Prostar 60 that's right na mema bia o hono ma say prostate woni ba ho aja de atie ne say mema yare a yem tanka ye de hye ho na aje say oba na hunu say asemi kunu nansen ne hye bra asesa kakra ansa no apem na kwapem se be ma ne beka sa ampa bibi se na ye me ye pini ye tirim anso obati ya ne ya no akamti ya me ya nti ma na nyine kyegya ya ano ba kono no okay orange mbuso ase ni main use ni saying ajausu Prostar 60 adura ya ahoden ewu mu na no odi nti ye fa no ba kope na member omanyini from 35 ba kope de bia ba kope emroso frisa no odin ba kope emroso one pe a day what did you awie no afa one a day na de tie ne say prostate yare no first na keye member omu free 55 any 60 echo na se no atia ba form o 35 40 kura no starting hu sunsun so enti ye recommend say be ma bia so wo ye panyino so won fie 35 echo obi ho kura wonya nuru san fie no so wonya sunsun so a kire say yare aba prostate no I was said wo pe Prostar 60 na wo fa de bia ba ko na etimi bua na yi how ne amane nyina free ho ajawusu obadwene say be ma be ya ada otimi sori anadwo mpranso mpransia dwonso abra woni asikire yare na chese eye prostate no na aka no ho ama dwonso twa no muntimi nsa nti kakraba na kakraka nti mre bia bibia twotwo akonu nti no na bia kam na so ntantam ko untimi nya na ekwan na woni guso saa na wodi adwaya kwane aba eno pa ho ade na ma hu se ase mi prostate ho aka ho ase mi prostate ya usu ase from so ya ba ho so ye bema na se woda na se obema ikaja ne ntimi nka no ho prostate no so ka ho bi prostate ne ka no ho obon se bema na ye kaja eda ho ntimi kura ma no ho so na wasore kura akọ esinanim nti eno eye nsunsuan so ba akọ na afi obo se osisi mo so aya wo ya sisi osisi mo ya wo ya pa ojo so kura bi o ha bon se wo hunu mo ja kakra e wa akire ni nyina ye nsunsuan so prostate yare ne timi de ba ojo so kura du ba bi agisa wo so ye fra na ringing bell agisa wo so te say de ye bo adoba na na ju so nyina be sna ko free say ne ba no promsa wo sumsa urade sane ma ye hunu ma ni so promsa sane tie obi timi ta fa ko promsa o de fa dwen sane tie promsa ho e do I can want some Prostar 60 munchini dako eno baako dako bia baako mane mroso hanso se anu odin dako bia baako timunhye ne so ade abema prostate hu hia yi pa so ahwe ne ko show katita de fan roba na na wawie ya ba timunhye ne so se sa do we bobo de akopa bi manumbi ese ko check prostate se ho ba ho so ahase ne ko Prostar 60 na numbi na NCSO mesa musa we fiese na wodi ase wotimi numbie na yes just na make say yare no first na nke ye obo mu free 55 ecosystem na enom na se nam se niema bebre abe sunsun ye kom ne yare atiate se ninti no se me be wo ye be ma na se wo mfie 35 kora bo so start team hu sunsun so ni bi nti atia ba form nti obi o ho a o 35 on so na o sunsun so ni bi e wo 35 years bebre hospital ba yes can no a bo se 35 on so de one prostate ho no e chen obi a wadi mfie 60 doka no adwene ye di na se den as die ba ko a waka no adwene na ye die
bema wo gwasesa na mono kokko nam kokko ni moja nam egu aduane so na wo wi ni pii no eno etime ma prostate ne kese ema mu yedu na block prostate na Johnson no moja nam na benya o ye bema anka wo di aduane vegetables na ahodin wo vegetables foods eno na wo senka ye di yenyine ko yanim no eno boa ma prostate ne timi anya ahoden na moja nam de moa yese mo clinic mo specialize mutimi diagnose hu se prostate we ko ye we de chimato aba ho ewo hefa ajawusu ewo pampaso baby abekwai for cars ni gina no opposite pampaso ya opposite one o call police for no residence one ewo ha prostate no 1% kabra ni ahwehwe mu mawo ansa ne de aduru na yeden aka na yen kiro baby aduru na onu modo no wia ohunu baby ayeden akoduru na afi ohunu se aduru na timi ayi adwuma se wontimi nso a wo de frɛ ahoma number edu to dwa no sa number ne edu to dwa no wo frɛ wo duru pampa so hɔ na wa yira kra de fo so sa ahoma yi aye 0246 99 25 0246 99 25 wo so ahoma yi nko ade a ba bia wo bia be direct fa mo aba ho muntie ni yo mema no montronto monto no manto hia 0246 99 25 22 0246 99 2522 Monchontuo na umfese sia uta Johnson 10 nkoye oprumua kakra bi na eba na oboxes mu nyina eba sa hye no so se di na yato aseme yato 0246 992522 0246 992522 mesai asisu biu nipa doso na eba maso eda kro mema no ajawsu enipa ba ho de yamodoso efiri se wo ka prostate ho asem na etobe ma bitirima wo dimirika pese obehwe ba bia ne de aduru no watimi asi ho ban ya se obetena ho ma yare no adoko ansa ne atamu asi hwichemu atwon de so akọ hospital emwa enti sa mra ho ni wo ho ide no wasi ho wapa bibia si ho ban o ma yare no meto ansa ne wo banamo am yakotwon de so hospital enti bra tu anamo na behwehwem eno na ma abrochire omunyini che ayesi abrochire fo nyini che enya hwe omudi akwaniaba wo hospital hwehwem ansa na yare na beto wo enti yare ne beba no opɛ ehun pumasi bre ebisi de aka nyina ya onti yo oso ya brand ya odwonso a tutumi dwonso de ko wiem no ho na de di agro ne mu odo medal comedy sa de tie o ba ko bra odwonso na agumba boaso aye prostate no na agumba boaso prostate ne na yesa intimi peja cha nyina so afọ just say wo twon na akranya sa na ho befo okran se o me ka afro sa de tie aye prostate prostate 60 what's me ken prostate 60 dem obi ahia bi if you know ko modern na ko check o prostate ko check samfom so aba ho a hyase ntem ne ankɔhye roba bema watiko foma yeye pa nanso oba ne twafa ho be ka on seye to bia enhye ne nso obene din komo eye owura NS opoku antwi Pierre Oda aye fight to te Ghana limit no on e boy nkomo na de ye mema ho hia se de ma no hia mema so hia ti bema oba no sesie ne ho nanso sesie ho se be obetime nyina che untwa unkwa na so doctor ye nto so e fa na obenya enuro bi na wato na ajawsu ansa na mekire ba bi ombenya bi ato no ade ba ko e dance no prostate system ne se ahomampo ye de rubber drobe no pa tumu a eno krofo no kra ne ana omope se rubber dam na se wojo so pa rubber ni mu a sa krofo ni bi kra ne ye pe ne ye do to no mind mi boa ma ade ne ye ketoa e ma rubber na afi obago konna jonso no afi de atene fa rubber no ho na duru se we se rubber na yi ko uyi free abra operation bia ya sha bi kra na empaba bra obi ade hye na wose ye de mesi mawie ya no wonye wawie ya no aduraba nti na obo ade bo hanhama ne nusini no ani enuan hini sa yemfa sa ye ho yare na ya prostate system se ahomampo ye de rubber mpo drobe ne kateta na tomu a wonom a ema ade ne yeketoa na fe ahoma na rubber na yi na abesne ko na wetimi adwonso kama abra wo mre ay ade ho na safi na badwa so ay ade ho prostate system wo ho dadadada ba mfie nsuni e wo ho dadadada na ise de Ghana fo ahunu aduro no nti ise chese aginsemu na ajawusu se wo pebia wo ko emurom ha ya samad herbal e wo bi smart oboase samad herbal emurom so ye yunia dani herbal amafo betu abra wa bia okobia obedodo bia pebia dani herbal be ma bi apidank nso be ba bi misty dodo bia misty be ma wo de se wo kura kai kura abra misty be lodu na wo ba kai won so aye wo Fredman's herbal ono so
ne Fredman's pharmacy ono so obi dodo a opa bia omo so be ma bi atofo nyina nko kewo Fredman's pharmacy ne helba ho omo ma bi ato na fe oduro adum so a Bandi chemist ono so ewo bi ho adumfo nyina nko Bandi omo so benya Prostate ato na fe wo ba nkokọ a ye wo Polina Esapon wo ayi agogo asante achima agogo Johnson no so ho Polina Esapon wo ho won de wo tuma konongo fo no saa na Dasebre pharmacy nso wo ho Stellas pharmacy nso e wo ho omunyina wo konongo Hillside pharmacy ono so won kokọ ono so Crown filling station ho uduru ho a dodo bia pa bia kokọ fo nyina betimi anya bi e wo Crown filling station Hillside pharmacy almost e wo bi uduru dunkwawa ye wo Ayomaya pharmacy o NIB bank ho a ono so e wo bi e wo ho dodo a wo pa bia dunkwafo nyina nko fada ho e wo Ayomaya pharmacy ono so e be ma obi ato e wo mpatamba bia pharmacy wo bia wo ba adwoso ha ya ye wo medical pharmacy any AB pharmacy omu nyina be ma bia ato Tech Junction ha ya KK pharmacy ono so e wo Prostate ba bia be ko bia de o hwe prostate aduro no a aduosia eda ho no number is 0246 992522 0246 992522 0246 992522 0246 992522 Doc yeko yes eti ajawusu abisa sesia no Prostate abasetena na unim ade ba ko a me kama tiefo omo tie 104.5 and anwumre ne say samre COVID-19 abehang yekum yare ne nyankoi ade akonwa nti de ne yenso yebeye e o se ye ma ye nkwamo ano ho yeden na nkwamo ano ho yeden no so obibo wan pogu so ese na no mo se yare timi transfer mamu a be 8 hours so what hold ni so wodi ni se obi nim etimi sraw wodi ese wo pie na se wobetimi yadidie no wa exercise ya wodi wonum woduro no a na wodidi wi a fa Prostate ba ko eba prostate no ho ba no na ma immunity buru ne se won kwamo ana no ho so yeden esa boa e ma immunity no kosoro sabe yo bo pogu so na bi wo mu a atimi akon atia mo ano enti ye abo ba akoko no ma mienu eba prostate no ho ba no na e build immunity no so abra wotena ka mu kodwom na obi mpo bogo agu so a ahon nkwamo ano ho den a obetimi atwa fa COVID-19 no so yo ora Ernest Opoku Antwi Kasama for the fight to take Ghana Limited na Otin and Ghana. That's Nibi Shania Town Command. So, Yaminka ho. Medasi Ajausu. Okay, who take Ewiase Mu Nsem? Oh, Aji Asante Mabaso Nsha 104.5 FM. The Assembly Edimuntua. Eya Rahusem when we are na Obetini show. What a word, Huni Valley, Ampa. Mofase Mwakwaba. Intunka. At the same. Patronia Miadumo. Obey you, what? If I show you. What did you say? Patromania 19. In fear Dunkro. Patrai. Your floor saying. Patray friend Sewa Veronica. Sewa Veronica. Okromne. Drian Quanta. You may actually be assuming some idea out here. What you be there? If I try. Oh, why out here? If I try. Only one at it. If I try Menana. Oh, Papa Wayne. If I show Drian Quanta. Oh, Mamma swear. If I show me Mammy free. Oh, free no didn't fear saying. If I show free now, I think I make 13 years. I think now call in fear do me answer. If I try. And you are no more saying. If I try 7. A master and a member saying. A ma 4, Mema 3. When you Obana said Bema. If I try about. Notice swear. If I try Bema. But doesn't swear. If I try me. Say now whom you say more fast. Say now whom you say. You see, we are that son. I don't know. If I try debut. And then. Then if you don't see we are seeing there.
Aden. Me huna de. Oh, huna de. Eba chai. Me tie unhume. Eba cho dabi. Unhume. Eba cho dabi. Kra. Eba chai. Me fa se eba ne se ne ba ne sa. Eba cho na me ko school duan kwanta. Class 6. Na ya math teacher. Oba class was say omo kasa me so my work area me de koto. Enu wo twa aba no rough. Na ni mi share na my friend ba ko de nani echi. E pai na me de ne samso. E fro no na mani no aye kokoko. Na teacher ni share ment mi ko school me ko hwe board so a na eto apansam me hu ba bia. Ti man ko school no na me ye nkakra ko me nana mbapa ma me ba ko. Ti me ko fie no na mi share teacher ni na damfo ba ko. E me nana muntem ho a. Na busan se vero. Adana no one school. Na mi se abana ade kan mani no. Ama mi hu ade me hwe board so kra na board na e 4 e wo mani so. Even kra no adamfo ni gina mu ye 8 e wo mani so. Na o se mi ko fie no beba. Besine teacher ni mbai. Ti wani na say? E pacho ai. Asuma si adin fie say. Me fa say. E pacho mani ni de katai de. 3 years ni 7th January 2017 na me hu na de bio. Besina ya kasai. E pacho ai. Inti atade show kura onim kala show. E pacho dabi. Obi na de show. E pacho mia na mia me de mensa na ya ahwe na me de. Onsaka ka bia no afa hye. E pacho ai. Onim kala no. E pacho dabi. Odi di kura je se kasa duane we na wudie. E pacho say ampesia me de mensa eso ma no ma unse ampesi. To bi de adu egum kura ya de abehu. E pacho dabi. Osina teacher e twa ba. E pacho ai. Na wo twam de obu ka koto. E pacho ai. Okura ke na wo twa ba rough. E pacho ai. Na be fa wani so. E pacho ai. Tie kan wani. E pacho ai. E ho na wani ni e yeden. Wani ni yakọ na e prunsu. Teacher no hu se aba kan wani. E pacho onim ama my friend ba ko. Enka mo school mu dia enka no mo na we SS3. Attachment ya no wo. E friend kodua. Wo hu bi. Ena my friend ba ko Lovia. Ono su ehu bi. Meti okasa. Teacher no hu se aba na kan wani. E pacho an onim. Wanya hu bibia. E pacho da bi besine. Aden. E pacho e ba sa na wo hia me no. Na me ba me na ho nyina hini. Me ba ho 5th nanka me ba 14 February 2017. Ba san se me nko na me ba nti na kromu ye Valentine Day no. Ti me ba 15 February. 15 February na me ba me na nchen. Me ba ye no anche bia na abofla ba me ntem. Enzi me nya 3 months e chiri na me nem na na call. Nam na na ne mbapa na me bra na me di na chi no. Eni yakọ na ojitum. Anokra na ojitum no. No ati onu na ne rekra se. Sa no aye dia, waye boni. Adenti na waye bibi se obaye wonka ema se achopa bi kra na mde be na se. Hwe na mo be hwe mama me ho atome. Wanka na be se by this time. Se nyam na ene ba ya odi beto mani. Ema omu hu ya. Na je se bibi se na esi abra. Onim hwe ti yakoye no na chiche ni se onim se beba se so ka che se Monday anopa beba yanso menem na kodwan kwanta na nke beba Monday no ba sense o hye se Monday anopa beba ye twen na wamba Tuesday anopa ya boye ho awie no ana obaye akofa pensioner bia ka no se ai ma menem na ade trato no se odi abacha menu o school na o chere ma de o class 3 me say odi aba akamani ente ba e na me nana ba pa mo side ebusa me nana say ma leader okoye teacher ni cousin nam nana chire mu say na mi si chire mu sa na pensioner ni say
so amaba mwaje to na afia dentina obefa me se me meke bi ma ti o fani pani ba sa me dan na no se asem disa no ode to no so e ba chan ti ba sa mo ye den e ba chan na e bai na me ba no nti apo na me na ma ye ba nyina hini se ye be boy ho na ya ba sanka danka tishani ni yo bi kra ke bia obe se mini wo kro be ko ye fiose e bia vero papa ana vero nana se vero hu ya na se ne ho nye da be sinne enya se nya me nana ena so me na me banim ani me nu ani mo a enka sa ben kamenti ase oh I was young woman. A fee, shebre, nasa and cabia, nasa a sign. I could not in few dunkuno, teach a traba, my banaco furniture. Then you know, frate, and in a frat 19 years. Yara Hussein. If you do call hospital, if I try, I do call him. If I try, Papa, the kind of meko, Gianquanta hospital. And I'm a barman and now also, or the meko in a hini hospital. You did almost catch you. If I try, me quiet. Almost say a banner come and you know. I'm at many internet worker. I fence on a Sunday, glaucoma, and I baby come. See when in any years, I don't care. If I try. I'm so in any year. If I try. And you know, by on the natural mood, you know. Me be billion, me. If I try, the lights be too many. But they didn't bet too many. Lights. Caniano. If I try. Somebody are too many. If I try. Oh, wow, when you know who are there. If I try. Wa na a flash him to send a ultra picture. Tana yo. If I try. The so can you to an issue. If I try. Minia so for something better on chain, Opajan and sa the trewany, dear. If I try be an some. Not no busam say I sing. Now me say I 5. And answer what you neck. If I show me who you buy me when you get. And not a moon now, papa. If I try. Veronica. Offer. Also, Oba. If I try. A ban is saying, and our way. If I try, me call men and now on. And boy be by Gromo a ho, me name ni dindy. And then I'll be seeing me pay by my infino. And I'll catch him say, oh, this me sausage. When he fry now, Tiffino. If I try. Some on an way. About your name, and cottonade. Casamitio, no, your day. And I'll see many. Was it? I see me sausage. Mad destiny sausage. And I know you on them. Simona, at the meko, me mammy back over. Your honor. Still now, boy, no who baby am no sign, I'm not a family, but to me, no opinion. No boy, baby, seen me name no bush in a folklore, any chrome has it. Meet your casa. Now, was your phone chrome or no soon you want them. Until men are not a German name. See a baby do, say by the you, then you know German and us. Bonnie a day. I never die. 15th September. No, I never die. Charming on in Bema. If I try, Derby. It's over 2 mona. If I try. Not dear son. If I try, not yes. No, I got on the no my. No, I got on the about coffee tea donut. No, be any fear. If I try, Derby. 1 TM. If I try, you feel a feature here, and my boys got a swinny into Tim cry. To obey you. If I try, shall no die. No, madam, if I try. Oh, a rat day. Tinipanico Jones and the person in it. If I shot
Me, no. Oyo bi a wonim no. Pacho dabi. Wonim ne da. Pacho dabi. Nti oba no wadi mfie sai. Pacho wanya 2 years 2 months ani months ya yo. Ti papa boy ne kura wonim ne ba bia. Ogina kura hu nso tie. Pacho dabi. Besinda ya kasai. Pacho. Ona na ba bona mane. Pacho. Emoja tu. Pacho. Dena na ye. Na mo de meko hospital. Nipa ndi o ma hu no. Pacho dabi. Oh. Already. Senti amesi ni shugu na nyumre na no. Shugu na nyumre. Mentor de kanafe yento aso. Give us scientific herbal clinic. Give us scientific. Number 1 bone expert. Mass specialized in body massage, spinal cord and arthritis. Okase bu na sa trafa na side and body and efako. Na abegina soma. Wom running no. Me pacho bi akasa pampan di echi ni mankoye. Body akona nsisi won wati. Labs kan nyina oyebi. Free massage and physiotherapy e koso na so ye. Ba wan jida afida kone ko sisi onipedua or give us aso ye. Ordinary kwada so be Christian Service University College. One number is 0243 03 8482 0243 03 8482 0200 77 1202 0200 77 1202 JL Dankwa Herbal one alcohol facitulous mixture and a capsule saba so betimi ati be 610 kg boso ba ko pe side effect bia enim amfa so ahwe ajatum ti omodian ne ko producer naje dan richi je mamina situlas mixture na make am obi aka chabrusu bia betimi yare aba omodian ne ko jibi malarigo mixture non so malaria therefore 31 more than a copy against malaria no challenger now chepene nina echo there's dank measure and also menstrual pain it ready mixture and capsules and also white PID betwashe one time quick when we now want to we are also I'm ready for my man FB melta mixture fibroid through menstrual problems and infertility ovarian cyst and so timipa jail dankwa as our doctors are be yepa ya de bi on betwashe onimi de awayaresem ya fapom de and wayaresa enwa to prep I'm door to door me pacho ubetumi ya WhatsApp mo 0275 142 456 0275 142 456 adibia fa kona jet danko for into asia emau enkramo of kanachi amanko blocks factory chiri ope kumasi susan so ben Lizzy hotel na abewom eno beton no bia no kwa bodin benya bi no no bi na fe bia awepe yo hunam dwem o number ba ku ni 0501 434971 0501 4345 434971 0501 434971 odifo ba konfo yebi agia salase braguna samana suko bna sujwe mu antentem ne masintrase enkoye wuchim na enkoye wan kaskala otarina wai osibra na suko bna sujwe mu suko bna mo piafo osini panye nti osania wo hwini perim de biada odifo ba konfo yebi so betimi na dinkomo 0243 134535 0243 134535 WhatsApp line 0577 667510 0557 667510 Ajia Sala Asuyeda no Dr. Mensa Herbal Clinic ya dibia sisi wa kodari mi pa say ya friend Dr. Wonder bis Dr. Miracle ni na ni pa ba kuna sanse wa biye papa Dr. Way ya friend ya go de biada ya resu no kokokokoko wana kofa some Redman retentive memory powder aba jaso nkoda no mpani no Mwana ko jibine besi wadwene modwene moda hopa ko twi Guinness Depot hwani mso okwa boase kwanso ona bu Dr. Mensa Herbal Clinic no kutu ya diase besi boase kwanso Guinness Depot hwani mhonom na obe huno ina mani 0245 958 768 0245 958 768 wona okomani Jeffrey Subaye ona jetia se na man so kosro enfiem pimpimechi ni seso apie mampontifa de school junction ope odifo Elijah Opogutia anyumre yo semen kancha so counseling ya wada and afi kwesiada ya wada and kwesiada na pano watwi kosi awia no minu na wasori so mampontifa de school junction hope and abehu odifo Elijah Opoku na se oduwa o victory oil na odu fi an kunimdi nku a victory no eboduma ye papa koso bi hwe na be kase kwa me gongo me kan na me mwa odifo Elijah Opoku etiha pusa homani ni nkomo e 055 00 733 95 055 00 733 95 0240 967757 0240 967757
0757 Aquantio Herbal Center but you can do one as you dia Makofa Aquantio Herbal Co Aquantio Herbal mixture aba Aquantio Herbal mixture it me you from how Wanum na to akopebi also therefore betu ase konkuru ano menstrual pain ba mon kopebi typhoid begin free hepatitis bia chano se 3 months bia obenom 5 days 5 days we have 1 bottle for 3 months and one na hepatitis no to ayira Aquantio Herbal Care mixture so odi boy white gonorrhea syphilis etumine pa Aquantio Herbal Co mixture Herbal Co is a cocoa mankani yifri honum no si wisi akopebi be ma wontimi nyina so begina so pa na rheumatism eno meton no bia gana fa nyina yetu apeti kumase bia ebi honum Aquantio Herbal Clinic ewo labor runabout asafu kumase ko na any omonkodi juma vero Monso very muno on sorry na me na nso ni komo ketua bi na bedwafo enso emrembi na me wura huye papa akodai ekosu teacher chaba odini book ekoto na ban ko fare ni so yensom akoyani ese wonhu ade edna komo nana a wo hwa akodai nana ebi ni ho wo edipa kakra odipa kakra ehwe nkodai nyina ena afrim nkoda enso eguno so won papa enso enibi abranti bi onam krom ho adete mami eko krom a okoya de okoto sha akoda iso chese bi oil sausage etoni mona fimfram na akoda enyamye tibesine abranti no ko obi anim bi onam obi akura so enim no akoda nyam fimi no enichi eya rehosem kese 2 troubles 1 god chitromin mani han enu mwakwaba ja ati say radio enu mpacho wudin bacho me de Lydia Mensa mama Lydia Mensa de mfie say enya 57 mfie adionum enso akoda ogase onana no bacho ai baba na ne bano no me baba pa na ban enu eba ne se na akoda ani fraya wensusu abeya ne komi yeti o mami bacho de eba ne say na me bani free mu no nkura nso ti me ka sa meje nkura no edo ma ba bebi a me wo no omo papa na ampere nti ehwa na me ja nkura no ma o e ma no ti ohwa na me di aduane ma pa aduane na ma ye bokoboko no me nya sika kakra na me di aka ho na me de ko na me di akoma wo mu nti to me bi na emu ayedi ama me pa na menyeska enkobium ti me wo ha na me nanan me ya se taxi bi abesi ho manimu ho na wo film ya na daba ni se ma Lydia wonya ho na mpie bai me nanan ni am say mama say wa bra ana waba afo doba ni sama ba so ni sare na ni hu ade me say mama say wa da de na yawo ina woni afurai eni en fact ho de asemba ne da mpam na bisu papa na dwene de ma na de chiye ti ade chiye na mbusa se mama say wa dai e ba ne sai no se ma nana me ko school na teacher me ko Pentecost school the teacher ni no say ebi no kasa na me ma twere awie me di me book koto no otwa aba rough and the come ni achi and akura ba konso na ni ho epaye na me say teacher ni na ye say o say ai na me see you ndi wono papa na miniska a me di betua na mo teba ne seja mi di pa kakra na media kwakwe ti sa me ko fiti bo frotu a na je say abema bia bekrum wo so nua na wato ahye ne so na watwe sika se wa manfa wa mekum iti me ba ma ko china me nya no se nka me nya ne pora me hu ba bia wate a ka meye kesi ame ache no so me nya no na ja akura iko fefuru nso epa kakra na me di saa
na me de hwa akora yi e ma na wo ye ti wo ye bo so me miensa na mo si da bi me sa for so di pa ma ko hwehwe teacher ni no ba bi a wo di ankwanta ho ti me ya na me di ka e pa ka sa na me nyes ka na mo se ma se wa ye nko eni e ko ye ti e ko na mo to ne papa no eni me ne papa ne de na nya agro na mo se akora ni afura me wo ho epempe so na de na wo mfura me enka se bi asen mo nana no na ni ya ne ya wanka watena ho saa ma akora na ni afura kora me ya hwie nyi ada na ba na saa wontimi ankasa na mo se ne besen ni enkote chani ne ho na me ne no ene de na chiri ba ne ma me se wa ye ko na yire ho na yiri adam fonso ho na omma ya konwa ne ombu se amane am se teacher me wo nyina hini na mu se me na nan obi di na bere me oba ya na ne afura mbusa na wose utwa ba na ba ne sam ne so na me se me ba be busa se no kra en o kan na se kontompo afi wose ni trase ontimi mpagya ena na yiri se asema mama ne dia beto woni mu no mani mu ayaye afo pagya ni ti was na ai no kre teacher ndi jitum se no kre otwa ba ne ka kwa was no kre no nim sai ebeba ne sa eti ono kra hia no ebu sanse balo ade no anko school awase woko school wo hu ade enti o ka se ko fie no beba enso mentimi anko na ne yese enye waya boni papa eti ne baba ma ba ko wonya 70 years akura no no fa no ma woko school SS ko ni ma me se wakura ni gina akura ni wura dem esunku anu osu eno ko wura ni school atade ni guo am si teacher ye ko fie enti pasem papa bi ne beka ni ko ye enti juada no wanti wa ma na minim se kwasi ana na nyumle obeba wa ma juada no na mse ma mse wa ye ntwan me ye pa de ye nti wo de ye ntwan ni enkopem ekina se wa ma na je se me hu eti juada no wa ma brada na ya bo ye hu aye ba no eno de pensioner bi di na chi eno mo ba ye efie won so teacher fo nko aniguo na ekotwechi yae papa no say ebusa na mane a say teacher say mami di ntwa soto atomi so amu sama for a request na maso mpese omboa akodanye se hye de na so apeso bo akoda ne bia na mpacho me na ma na 0244 08 1016 0244 08 1016 wa apeso bo akoda ne bia no Buta fasa na manso 0244 08 1016 0244 08 1016 0244 08 1016 me number no producer Jena eno yantu aso na yemo ntana fe so eja yakoya ogituma ye bae ye kan ho asem no wanye wa meka ho hwe na ye wo sese so isi to fomo so ade manye ska bi ansanko to aso bi eni se nyame ncha de jamena nan na madwuru ho se kamede ne ba hadada wana menana no ese onde wa ba eno ye mnasem no so de na akoda obi koto no mo na bra na oni ho papa na mini ho den na me ko fiti on edu anwumira ya me fiti bo fruit no esi ho na je say me anopa no me nko a me hwe wono asa hwe ne ba no de yam ko fiti bo fruit kese nko anko da nso ne go so ba ne film no aja nso adwuma o ye nkoye nti wana wachi bo fruit hwe nko da nyina itimi enye timi kwa bo ho a me ba be 7 on se bo fruit no fiti ne ntamo a
wo fete ne ntam aya etu a na ase enti me ko fete me ko be 7 emo 9 na chese ma fete na maba na wo be ye ne sa enti me ko so omunni yesi wo wura adwaye kora na wato ano ho abrantie no oyo obi a wonim no maame papa me nim no obetuso anwia so se yesi na se ebi nim no so omonka di ya kasa wo se no sit wadwa no kora firi kro nim me hu no obi ofiri krom ho o firi krom ho obeso anwia omo nwia so ana omo so aso ani bi enti uba no atu akwa no na na muje etu no na ade no na abosen na abobe onza me free ndikanika ba be na enti sa atam no na chese di obeye no no aye no obi antimi anyi no fi obi ehun no o dabi obi ehun no se efi ho no aye nipa no wo mu koda sebi na ni efra obetu ahye no so atone mona no nyankopon be jaawo tibesi akwakwa ni papa dabi so etuntum so efita obi anim no wadi boni ante se akora hwa mani hu ofam tete twa ba ma na kanani o je school tifie wabe awurade ni kwa china kula ishe mechi mijano wa sabi oko ojane na ya hundi membo sisa milinishe mechi na mekwa chini eno kwa bena akora faso didie papa sese bo fruit ochi nyina ayambasa ze kwa bena faso modidi mami sister bi wo ho na ya na ayi mekwa na makosre no wolonka majui olonka no gari na maye botwa isamu no ebi amame na maye no kakrakra ya eno zede na dem wona here free o na here tifo de na here papa de me yam me catch tifo no say de ato me nyame eni aboafo yammo ame na akola no mintimi enhwe omo mate mame ene producer bonu modia dia koda iko madam kachifo aso yesanse ni no omo ya die ye pa ese doctor say eni na enye ye ase ayeden yenso ye ba ko diagnose ni ye sense akoda no to ne so so kan ya tuni mu a otumi ka say me hu light asofo eso epeja ne nsa no hu say me hu nsa numbi yense nani no ya nyintum sesi ase yanyintu yensu be momodian de be bia sa koda ni beti mfie dunkru de yentimi hwema ina nsai sa empo sa akobasa betumi akosku fro bi ade abone bra mfie dunkru de wo swa asa akoto no mona wasa wo ayara ho se asema beti atutu mehu de menya hu sesi a na den wa fe nto na kaka na fe nto aso yes nyedo kwame ye coach ye bo bi Ewiase na pentama kro no ano aden abusiafo yesu ajahim ye be ne de yabasa kremu dak na on the can asem Dominion Herbal product ewudwaso your friends Dominion Herbal powder unya bia eboa papa ebusu immune system no COVID-19 bremu ebeboa ama nkwamwa no etimenya hoden anyini ye na akotia yare bia ebe oni padua mu o papa wo fie o ba wo fie nkwada di mpanyimfo di edu anopa o hiti nsuhie na wasade agum no akanum awe na cheso wabo anopa enwumere COVID enya unsunsusa so abrebi ni pedua na benya na hoden na aboa wo upebi ato a uko Misty Herbal Apidank Fredmans AA Pharmacy and AAB Pharmacy PV's Pharmacy Nhyira FM Security Checkpoint benya bi Top High Herbal Enterprise ebuso and afi Princess Tina Drugstore enso okotwi obetima frɛ upebi ato 0209 9492 0209949215 na mpanyimfo atwetwe enkomo we ye dwumadi sunko ampanyimfo ede aba ye friend say Dewa Games eno an say o say live your dreams we no ekoso kama chese enye asemketwa na kasa o maka na ebrofo kasa na afi pidgin language na ene say efia da bia te said neti awurade amanfo be disi kabasa na koye fia da ide obeya
bia ne se wopacho dewa game ya yekan ube pick numbers if baako if 1 2 3 4 5 kwa started from 5 kwa kusi 39 39 jackpot price obetime di free 176 akwa kwisi 500 ene ekire opeso wiye bi ha wonso ani age ene ebetime cheska yeka nyina no bedru anwumre no nso ken 7 pm bo se na chese skai uso wetimi edibi ebebobo ubetimi adale star 446 hash tisia na wa select number enum efri baako erikwa akosi be se aduasa enkono na eno anu betimi twa free 2 cedis pe na wotimi etwa na se dedo bi a opebia into betimi hwe daily draw no se de ekobia e Facebook page Dewa Games ena na dwesi ebekoso nti bomodia sa osodo ho behyimu kyere so se anadwubia ada midnight free joada edikokusi Saturday 7 pm sharp na just Dewa a game no omode aisha so nti bomodia na dia agro no bi na ebetimi amo akwanya amaso ababe odefo Dewa or say afa Alaska Star Enterprise Womadaroma home of quality phone quality wallpapers your original and it's actually can for the amount the mfd baby akoto de nyina wo nyina akoto free Alaska na so ye into pb KGTI wo mu ye yen foforo say radio stations ahodo television stations any studios ahodo nyina no wallpapers there Alaska Star Enterprise home of quality original wallpapers any hodomo uhwe na chikwan a odo ni chimu na akudrum ewukumase ya na uko edum wone Boss FM ND ehwe ni mu sa na Obey Prudential Plaza anase enkran so Tipto Lane ana pacho nyame adumo ebe ye wate pacho yo what in fear say pacho menya 19 in fear dunkro pacho your friend say pacho friend say wa Veronica Veronica okrom ne he Dwan kwanta Jimeli atu di Ewiase Mu Nsem ya dia wotie what you be da if I try ho ya wotie if I try one ho na te if I try me nana o papa wan if I try Dwan kwanta o ma me nso if I try me ma me afrim o frim no di mfie sai if I try afrim na afena me ko 13 years afena o ko mfie do miensa if I try anu anu mo ya sai if I try 7 Emma say na mema say Emma 4 mema 3 pani oba na say bema if I try oba do ti sunso if I try bema to sunso if I try me say na hu Ewiase mo fa say say na hu Ewiase ebi si Ewiase de say na hu no if I try David aden na mfie dunkro si Ewiase nye de aden me hunade hunade if I try me tie hunhume if I try David hunhume if I try David kra if I try me fa say eba ne sa if I try na me go school Dwan kwanta class 6 na ya math teacher oba class was say omo kasa me so my work area me de koto anu wo twa ba no rough na ni mi share na my friend ba ko de nani echi e pai na me de ne samso e fro no na mani no aye kokoko na jicha ni ni share mentimi go school me ko share board so a na eto apansam me hu ba bia ti man ko school no na me ye nkakra ko me nana mbapa ma me ba ko ti me ko fie no na mi share teacher ni na danfo baako e me nana muntem ho a na busan se vero adana na wa hamba school na mi se aba na ade kan mani no ama mi hu ade me hwe board so kra na board na e 4 e mani so even kra no wadanfo ni gina mu ye 8 e wo mani so na o se mi nkofie na obeba besi ne teacher ni mbai ti wani na say e pacho ai
asem esi adin fie say me fa say e ba choma ni de katai de 3 years mu 7th January 2017 na me hu na de bi besi na ye kasai e ba chai inti atade show kura onim kala show e ba cho da bi obi na de show e ba cho mia na me de mensa na ya ahwe na me de onse kaka bia no afa ahye e ba chai onim kala no e ba cho da bi odi kura you say kase duane we na wudie e ba cho say ampesia me de mensa eso ma no ma unse ampesi to bi de do egum kura ya de abehu e ba cho da bi osina teacher e twa ba e ba chai na wo twam de buka koto e ba chai ukura ke na wo twa ba rough e ba chai na e be fa wani so e ba chai te kan wani e ba chai e hona wani ne e yeden wani ni yakọ na e prunsu teacher ne hu se aba kan wani e ba cho nim ama my friend ba ko enka mo school mu dia enka no mo na SS3 attachment ya no e friend ko dia wo hu bi na my friend ba ko Lovia onu su ehu bi meti okasa teacher ne hu se aba na kan wani e ba cho an woni wanya hu bibia e ba cho da bi besine adan e ba cho e ba sa na wo shia me no na me ba me na ho nyina hini me ba ho 5th nanka me ba 14 February 2017 ba sanse me nko na me ba ntino kromu ye Valentine Day no to me ba 15 February na me ba me na nchen me ba ya no anche bia na abafla ba me ntem enzi me nya 3 months na me nem na ko nam na ne mbapa na me bra na me di na chi no ene yakọ na ojitum anokra na ojitum no ati wono na ne rekra se sa na waye dia waye bone adentina waye bibi se obaye wonka ema se achopa bi kra na mde be na se hwe na mo be hwemema me wato me wanka na be se by this time se nyam na ene ba ya odi beto mani ema omu hu ya na je se bibi se na esi abra onim hwe ti akoye ontone kakra ontone wi anafe yani omaka bibi so ka che se Monday anopa beba yanso menem na kodwan kwanta na nke beba Monday no ba sense o hye se Monday anopa beba ye twena wamba Tuesday anopa ya boy ho awie no ana obaye akofa pensioner bia ka no se ai ma menem na ade tract no se odi abacha menu school na o kire ma de o class 3 me say odi aba akamani enta ba e na me nana ba papa mo sai ebusa me nana se mali de okoye teacher ni cousin nam nana kire mu se na mi si kire mu sa na pensioner ne se so amaba mo aje to na afia de ntina o be fa mi se me meka bi ma Tioko fani pani ba sa me dan na no se asem disa no ode to no so e ba chan che ba sa mo ye den e ba chan na ye bai na me ba no nti apo nam na na ma ye ba nyina hini se ye be boy ho na ya ba sanka danka tisha ni yo bi kra ke bia obe se mini wo kro be ko ye fio se e bia vero papa ana vero nana se vero hu ya na se ne ho nye da be sinne enya se nya me nana na so me na me banim ani me nu ani mo a enka sa ben kamenti ase oh I was young me ye fie shebre na se enkabia na se eyesan akodo ti mfie dunku no ti che twa ba ma bana ko fa ni so na nyina frate yani na fra 19 years ya rahusem kasiepa if you do call hospital apa try ya do call him aba chom papa di kind me ko duan kwanta hospital ena me ba me na na wonso o de me ko nyina hini hospital nyina de no mo ka kire o aba cho me ko ye
almost say abana come and you know. Ama many into no waka. I feel so assigned the glaucoma. And now baby come. Ti wani ni enye ye sana muka. E pa try. Am so wani ni enye ye. E pa try. Anyumire oba na wona natu amudi no. Me ye bibi je na me ye. E pa try de light beto mani. Me de na betu wani. Light. Kania no. E pa try. Somebody atu wani. E pa try. Eho a wani no ade. E pa try. Wa na a flash him to send ya ultra picture. Tana yewo. E pa try. Ti eso kania atu wani so a uhu. E pa try. Minua so for sante betra on chan opagya ne nsa de kire wani uhu de. E pa try obi en nsem. Na no busa me say ayesen. Na me say ay 5. Uhu ana say odwa dwene kan. E pa try mi hu ya ba mi hu ni ye. Na emun na ho papa. E pa try. Veronica. Ofa. Oso wo ba? E pa try. E ba ne sen na wo yi. E pa try me ko me na na wonum. Na boy bi ba kromo ye hoho minim ni din de. E den na obesi me pe ba manfi no. Ana ka chem se Oba nem say 20 cedi say 5 cedi say 10 cedi so mfanye aduane anso be man ba ntokwa odi ade wo nani e me yade ne koma na kachifo no oma anye sika de na som di wura machine no machine timi scanning nani na peke ni left eye no say left eye damage machine timi say ina say ti de ne kona ina say a machine be catch ya pe doctor sama onum de na hwe akoda imposa ni be yi a emodin abon man kan ya saso na watimi abon bra na akoda yin so a esi wa be ya ne komi papa nzu kra no ye ko be di odin ho ka wura nti ye peke signals be free nyina hini nanso be busu ahoma na ye busebusa mu ye nti ye de be konko ho na makọ abejafo ahodo so na ji ade kama yatifo ne ahwe na ye nemu adinkra nti no modia so chance na ye montete na yanko me bafo meje dogon akra ne kafra ya meni so anti montete na man kafra pa na eya bisi Ewiase na nkasa mesre on se minim ba bi Ewiase ne pentamadu ana no ankasa pre no ho gidigidi na kwa akoto se bisi obi ye bibi oninu bia bone a onsuru okuninu a onsuru oye ne bone na nkasa bi akura no wapena ma okache ose da bi na tete no akache nse wo be de se de sausage na watete na mpampa kohwa na minjano akoteta akura no abo no se sausage nso ampa ama akura na nyem na bia na ni afro ye de ababo na ni ama na ni nkwa won kan wieye ya sa akwa rape no ama na sa anyem abewu ama no so akwa ye bed na ba beda wono mo mesre ababo nim ababo nse se nipa o edi hu na tena nipa mu obi suru wu asa wo di hu hye nipa mu a wo kire nipa se kwasi ade we se wo fa enye na wo kire wo ka abrofo nkwada yemfa ababo mu ye kire wo se ade we ye se mfa enye yemfa hu hye mu ni a kire odi nti a ye se yemfa wo sanka but Ghana de ne ye di hu na ehye mu ti akra no ade na won koso mu no enye se ade na wontimi so mu onya obesom but wunti ana won so mu papa nkire o se ade we ti de nti am sinsom kwasi we won kada man chinchira menso no ye bo pam but bro ni nya osa Ghana nko akra we sei sebe we ba ne sei Ghana de kem obekom kra bi krampa teacher ne kra sebe we private teacher bi ane bi sebe obi enkwanche teacher bi yenya bi enya bi bia bi amfama no na se ko ba se teacher ni a we professional teacher training teacher na ene teacher ni kra ye monkwada sabre na ye teacher bi a o kire ade dogon teacher ni bom abasa o bom na mi nso no agya ba na to na afford nsa o bom mu se tete fa na me bom mu se ya on ebre sabre na twam
ene yemfa hu akora bo okro onyade na obebusa but osuocho okoka na otie teacher bebono yesre twese hwe obi ba wada magino what send a life obi nsusu domfo obi nsu asa ko dinawu odinawu ama odi akora sa ba beto no so tisi wode kwa eva enti we no de me no na me aduma da se na beto aso emodi am me try me comment about nani no hopem say madam Katri for be ho na me believe ho say ye ne ko no mo ka say ebeyi ye ko no mo ka say obero no duedu na obero no ka che say ade na nyi ya say ye be giatu mate but ebi anade aka ne ebeja ma asofo no omo si bia nyametimi bia nye bibia nyametimi bia no ne boss no say munja sa Africa kwa na de Christianity te bibia nyametimi nya Christianity yakopon ti be de nyina ya nya sa na tie mate me da so make you point India mo kwa ba ni bibia na nyamebe India na mpom ti say yakopon ado mo pa bo ye be transfer nyametimi na de ache yen India mo kwa ba ya onia ma ko mantika krebe na afi mi mas make kan afi yanko ese so be the gong say me ya otu awo ye nyina ma edi se me kasa cross samaboto na mebusa ma me se wa se ma diagnose bibi kakra wa ha efise sa ade si wa sunda ye hu se ohun ade ana daye mu no ohu bibia oya nani ne hu anye nani efra ma me se ohun sa ade no ohun bi da twaso ne me pa no ai o se mi tiwa kase woka se yana mi diagnose ni nyame ne me kasa se yes ni nyame ne me kasa ne se ma me se wani no ani so na efra enti no me pa me musa ne se obeso da e bia no ohun ade ana ono akonfe o se so tia teacher na nhira fa ba na ntwa nani o ne mo twa obi o to twa ba no rough enti na eyade a na o masum fidie ana ma ba twa ne ye de ba na ye de e dey sa problem we nyina ba e say say bibia nko kan papa nye krede enti ye nyina ye ba yire ye ho ayire ho say na otumfo Nyankopon otimi no ya na ebro adwene ne nti ase ye so na ba bia kwan ni no ho na otumfo Nyankopon bo kwan atu na o de ahye ne ho animonyam na o ma ni pada se ne ehun so no Nyankopon otimi bibia eye edi se ko Nyankopon anim dia bibia possible but se ba hunam ni dia ene nya bibia na possible se de minua kuma kusi buafo ye de kusi buafo ye de all kan eja ye vangungun ha next week ne be si bia re nyina ye be boa ne ahwe kwan a ma me ka asem bi se mofro no ko fitin no de bre akolai esa akolai be nyina obeko stu ene ma bebresi ne mo ma me sre no wo si akola no obeto no ma se ohwe akora nya mo na no da ko pe no obeto no so nene ho na me maami no se kodi hu djuma etete kada kokro hyeda e krate se ne kwa pe ba bi ate na kwa ba bachi abrante eku a we na omochen we achi wo area bi anka wo mafunu pa ya tie ni se me so mo ntaw me mbe ne aso ne tie ni se India yanko ne tell say kwasi buafo ne hia me ne say kwan a ebe fa so ama ababa onani ate ena na ye di nkom ye no ma ye di na mesre nyame agusa so nka bibi nche me fa abaya no no ka chem say abaya de ni so de na ni efra ne musunsum ni de na ni mfrenti me pa me musa ne say so so da ehu se na ni ate ampa so so da ehu se na ni ate aja so ne yaka ne say ye beboa India doctor Wahima Kokobi 18 Kumasi ye won kran media U10 a edi djuma e won kran de Kumasi de ye da ya wada efieda memenda ena kwasieda wadjuma enko ye djuma bia fa ne djuma bia wo ye se ye dwadie se okokwan so se wo ye afuo se wo tokoko se e bia ye galamse se pepepe na wo ye se dig and wash se stone na wo ye se e bia bibia ye concern galamse bia pa chobro tumfo Nyankopon be fa ye so e bia de yare se bia wo ba ontimi nkasa ontimi nante fa ne bre se akra ne ye nsuo ba ente sa aduro no bia to se ya agbalagba se etukwe otumfo Nyankopon adaruma ye nya bibiduro na mom ye te haban obi o te haban na obi o ye bibiduro sunsun ye wom wo ba ye fa udin o ma medin ba bia wo ne de atras ne abompa ye na otumfo Nyankopon be che te se ne aye diagnose fa ba ye ya
nani ɛha ne ho a saa pe nyankopɔ bɛyi ɛde akyerɛ sɛ dua no obi abɔ obi na ato agbalagwa wo de ma ne haw bra bɛpie mu ahema kokɔbi 18 mu wo de sɛ free sofo line na ɛba anaso free kgt na ɛba ka kyɛ da so bɛsi ahema kokɔbi 18 wo si ahwɛ sani fa so ya hyanso de ne ɛnsa kɛseɛ ɛna awiadam fa so bɛka kɔto ahyanso de no foforo hwɛ sani fa so abrosan kɛseɛ paa chance ne yɛ kokɔ baabi abɛka kɔpie hɔ nya abrosan nya India doctor fie no ye no better say one on one ɛhɔ yɛn kan asɛm nkyerɛ ye bɛbɔ awura ofie sɛ ɛnsa na down kyɛ sɛ India doctor 2 kwa India ma ko sua de be friends and the CS aw ba ya so agawsu ye hwɛ onsɛm si ane aduane odi nyina bɛka de akyerɛw ɔmo ebia ne ayɛ ne hasese ya ɛnsɛnkyerɛ si eti ne ka kyerɛ sɛ ɔha ne fon ba bi akɔ wakɔ kyinkyini obi tika so o manante asɔfo so akɔmfo so malamfo so mabrɛ ntimita ka asɛm bi mamanfo te asɛ sɛ ɛnya ada obɛfra ntima pan na bɛhyia wase ɛno nti nya kasa tenten nya aduru ye numbers is 0240 55 3682 0240 55 3682 or how nya mane bia ekoso aso na se ofie no se yare ye dutu adwumasem oba bibi na ekoso obi na wie obi na bi adwane ukunu da eso basa ukunu akofo oba from po ni mahwa bra ye be do aisase love me alone come back to me India Dr. Jumedia Odin number ni etwa to ni 0240 55 3682 0240 55 3682. Okay, me da say India. Before fana mandu jwa me. Fana jwa me na. Check fu nyina me chia me ma me ebrago o America. Ana me chia me sister atase wa onso so broken. Conforbo a che me number no me de me nka bibire me number no opebofo a me amini me number no 0542 84 46 30 0542 84 46 30 number corona 0542 84 46 30. Okay. The toss will be 0274 61 36 68 0274 61 36 68. Okay, before me da say you better us. Odi for Elijah. Odi for yenti na yemfa course nipa be enum pena afa eninkra. Na akoda asem nyame ya adoma da se na beto aso. Yemu akọ hospital ma doctor ahwe mani no ahwe na ni siresitie. Na ni intimity a ye de osebo kese pa osebo kese ba na beto asi eye Nhyira FM street mu ha anya esem ketwa. Odi for Elijah metio. Akra no na ni na bete nyame tumi nti enti obi anka na komanto ne yem. Na de gon de make nyina ne say ade bia how say yare. Odi for we what she be? Mesia bebre. Kan ba ko pechire me. Omo di nipa bi fra kra ebre me. Na nani efra. Edana na niti. Ganwa. Edana. Ne de fry. Ne die no de na tie ne say ono ne die no obi na hwie nsuo egu ne so. But ne nsuo ne ye nsuo hie. Okay. So ndiko ba asa no na aka na ni na efra. Na efra for 5 bad years. But a bro bedru ye honom no nyame tumi nti na ni nete na be hwede se de ne nanim asi ahyehye a na ni natina Jesus na emomo de go ehu Martin Odifo na de go ye koi na me ka kire etiefo ene wona e wa kwantu mu aniema nko yie mawo wo yare da bi e ba me dwene omo wa kwantufo nim obi wo no otu kwan atse aniema ntumi nsisi so yie ma no obi so wo no wa kwantu mo yare omo modin no mfa me number yi na yantwetwe nkomo na nyame be fa me so ama de ekoso bia no obenya ne fa ahodie me number no ye 055 00 73395 055 00 73395 and answer 0240 96 7757 0240 96 7757. They go on kwasi ada wati meme kwasi
yɛbɛtena ase ne ahwɛ nyame ma yɛwɔ Fabi school junction uduru hɔ no mabusa continuation asɔdan wɔ asɔdan n'akyi anaasɛ wɔde frɛ me number no 055 00 73395 anaasɛ 0240 967757 wohwɛ screen na sɛ nso egu aseɛ wofrɛ me a yɛbɛdi nkɔmmɔ Matthew Difo ansa na bɛkɔ no sɛ ɛkɔ abɔnto abɔ mpa ma akɔda yi ansa na adwom kɔ makɔ anti bɛtwɛn ɛwɔ nim hɔ yɛmfa sia miɛnsa aka ɛmfa kɔs no kakra bi na ɛnsɔre so hale Ọ̀fà dẹ́gbọ́n èyí. Kọ́mẹ̀ mú akọ. Ọ̀fà. Ó bẹ̀rẹ̀ nìkan. Nàbí bí ẹ̀ta ká ṣe Ewiase dòní. Ewiase ẹ̀yà o, ó bẹ̀ Ewiase tẹ̀. Lọ́fà, sẹ́mi ìfẹ́ àbábà wa ń fò ní à. Ọ̀yà kúrò àṣẹ́bí improdus ní akókò bò ní yìí ní mò ń fi yè pa. Ọ̀yà àṣẹ́bí improdus à. Nàbí sùn ẹbẹ̀ pọ̀ nǹkan. Òsì ti bọ̀ fún ilé yóò sì kásá. Ọ̀yà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n lọ. Lọ́fà, lẹ́bẹ̀ hùn ṣe sẹ́jà sọ́fù sí bí kan. Ó ti ṣàdéhùn yẹn kwa. Because this is any traba na free continue baby na ebu any so ya ni said of I we say embre ye na about me boss man won yet me flat pass ano ni say ya me give for abem no say ya ti bia no bia be fine me da say enso da sipi hale Jewusu owa hene ne anyanko pon so wa ina bona de rap le fi mo bo tokura rap papa wa ni me di say me di say February so for the munina bamudi bibia be koyi o wa hina makao baba acha jamaa se chi very phone na hello ajawusi e ba cha wudi na o ka se free he majo we dey get my person dem ka free asante be kwai yo mpa cha yetia na mi sha na di na pa mo ya on sha na me we akokwa nmesu sabi obi teacher ni na akọbọ abama sese ni ni efente teacher fo nyeme bu a o yi kakra na de me yakura no se bi ka se bi nani aye ni na o ta ko fa no na Ewiase wo wakatua amene se ema anokra dadi ti esenya mempa bo se so yade mo na on fan so mania enkwaje se church bi na good news na mislam o mo nyina atun kan nyimre hale salam alaikum alaikum salam bonsoir mon ami comment allez-vous ça va bien et le travail oui pas mal. Je m'appelle Idriss, j'habite à le service de mon pays. Ok, Idriss, je vous écoute. Ok. Sakina ndiye mbakano no. Sakina de medino wo papa boba. Sakina wo yekromuni papa. Kromuni wo wo mun so mo no wani. Kromuni kwa de ye no kromuni ni yesa. Kromuni yesa de ka ya no yesa ne maro no. Enye anche ye kura free kromuni no. Ibi ho ye didino tu so. Keke na woni say kromuni e friend say no so mu ye kromuni inya ba no ani de na ya pop 19 years yen fa de twato hale last corner antimi anyina so yen fa nyina ensi ha nyame ya doma na ochiche ne yebeto aso enche ogoro betranse ogoro eminso unity na yako kwame yesawra de se ababa we that somewhere beto ye nim nyankopon se de na wo kan ready hu e mo bo se na awia wo de wo so wo fun touch hwe nani so a wo tibu se bia fresh nani enyini se se be abo na nani abo na wu na mnim se ready bamu be ye na kwame yesawra de se ababa we na so beto ye wo beto ye nim nyame hu ye mo bo na wo hwe na wo moye bebre ekoko yakwe na Mr. Asiedu wona na yire mina beche apia omo Norway na nwumre omutie den msamache Mr. Asiedu wona yire ya damase papa wrade nhyira mo pa obrectim no ya nhyira mo pa do ya ebo ya mamamfo sanso na odifo mark wasu ebo odifo na nwumre ya chiao den pa so pa ya so wasu ebo Roma wona na yire ya chiao mo odifo ba August no subrama ya busu akuruwa Deke Thomas Spain Church of Pentecost nana champion so no yere mo Spain US chamu pa ya me fasi ana nyama ogolo mate ementi no awade aduma e beto so na me da se na beto akora asem so are huye pa are ho me fa konya so na fe me ko ebuakwa me ko chia Mr. Vida and I fe me o famade nyina
Mr. Asante ene nana hima na ya mwajoate nya me be pejao tin shukra bibia omodi ande puso ahmane frame stavida also betimi kampa fefa kwa so enchia ye na bema se wa bonsu na Suzy imwajina nyumre ona beka ho adwuma ka sekese ma yekodi ye na se itu amankwa adwuma ka sekese adonte hin na wotwe no nyakopo enhyira mu nyina da chena motin Nhyira FM ana ogoro no bode dem se pe na se monya line no na se mun se na be ma se wa bonsu ina busua na edamase de mo hwere ho bia nyankopon enhye mo na mu me apata ka se sakraman ewabuo wiemu numa opebuo nipa de sene ehe fa na odi ode kotu we ya futusem yakra mu nyina adodo na abɔ memra ne sɛ akwapa no kwafo menie Prophet Joseph Mensa mena mede Bible mu hwehwem Ghana ha mena mede hwehwem Bible ayɛ de hwehwɛ nyoma mena mede ba Ghana ha kano kre ma obi mu left and right dwuma yɛ sɛ woyɛ bɛma na ne be wale na yɛ kunu ana sɛ ɛyɛ wo gede no ɔba na ne be wale ni na wo ba yɛ bɛkyerɛ Prophet Joseph Mensa